Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Samaki
Ia rato mai ndala tuku ni ave kenda ni lala na Black Rose ni mbero yanda mai ronga de tuku ndona tavi sera mai ve seru serevi ke retu kono ni ve soti ni mai teka bumbera tiko na de wasini ngona vata ana kabe penaka ni moni tendendai dai karu sanga bulu katolu ni singa ni bulu kotova ndo mantanga ngona bala bunu go mai baka sama taka toka me baka idur mbeka na program ni ko sesenga baleta ni usadur mai samai samai wanga toka na beka na mona liba ke na veka taleso o sangereda tu na roka undara tiko mengo ese endo tuku ni me me kua ni ndarama ke mai gona roka kela ni nda mai ndambe bango kela ni veke mni talangana sandu kela toke sona kami meleta na TV tiko na roka senga ni ndo bakatarai merandara ya ni ira na ndo bakarita ke mai na TV ka bakatelanga kinango na roka isanga ni dondon me ki tondon darmai ia au mani isanga ni vakasa mataka kau mani dar tu menan roka ni kua koya o ni na reida mai ni vakame matalia toka vakalila ina no to na kenta to itamba na kavini kua yo kereti kuno ni ve vasoti au sange mai vakasa mataka toka me da kambek ngana program ni kua se usa kerve usoti mandanga me sa dengu ia ke vaka isanga ni na dona kavi ke muni senga ni na vaka lengana no muni rai ni matalia tiku ni na alo se ni tamba na single ni kua me baka ni na rede tuku mengori na roka ya rautal nga ni na rede tuku na logo na ken na tosa tiko ke baka setu ya senga lenga ya sana tosa nga na do program ni kua me baka na ken baka rau ya kavitiko ni moni tive ke to na tomba levongo San Francisco au kinda baki ke mani se venga na vanua ni sema tiko me kina duindu tiko na singa duindu na ngona duindu talanga na vanua ka dona kanda do baka bina bina ka tiko baka Bongo ni rawa ni nda mai sema tiko and nonta vata vatongo na radio Bulando vata San Francisco me koti kenda vata tiko mai do mai vital nota ki tiko kina libusar na ulutanga ka nito baka nui nitu ni rawa ni nanda baka burre baka sama rautal nga ni nanda be baka rarama taki tiko ka rautal nga men do wasi tiko ani sona ka raw ni nda na yandre rawi tiko beka kina na ken tosa tu nambula na vesinga kina beka nda lako durumatu semani beka nda lako durumatu tiko na bebo no ente tiko kena be keto e California se na nonda be se burbura se be kiamdo mai biti au yana kanda do nito
Nito wakanui nitu ni rawa ninda mai bewa se takatiko na nonda watawatongo. Ko ngonea au bia besura tituka ni kena ke wakai tuna i tala noa tumbea kai sona kao ni na via wase tiko na nonda watawatongo se ni vina kata menda na mai be tala noa takatiko ani na nonda watawatongo na kavini kua au sura tikam ni wala mai ngona nonda to watawata wata e senga ni kene na ki me usana vosa tunga yani ko au kirikam ni ke wakai tiko sona kao ni via wase ni wala mai rau ni imbita nga mai na messenger se rau saranga ni wala nga mai na bono ni sa sema tiko me kinongori o di sa wakambula tiko me kinongori kamaro taki ninda mai sota da mai beito mani tiko na dua tale na nonde wasini ngona wata na ka vivina ka ni moni tendai ni ka rosanga vula ka tolu ni singa ni vula ko toba wakasama ta komanda sa bonga go rua na vula dua ngana bulan balabun da saya doba ya ni na singa ni sudu watunga ya na totolo ni toso ni ngauna ka baka nui ni sa toso bina ka tiko na beka ke de sara and the venga raviti kina vetambana ke de sara and the venga raviti ko kina se mani baka dava ni tuba mai na tik woni ambaki ni da sara ida tiko ni ngo na kena laki dava tali tiko na ambaki ngo ya uni taka ni na tunde tiko na tos tiko na visinga na buku en bulan ni baka nui se vakadawa dombula vinaka marama nei tafe ni biu mai wai vaka nui vinaka tika ni vikim do mai Sacramento vakata mga kina vi emosi na CV ni bula vinaka dombula vinaka mai Wagga New South Wales vikim do na nek o nui taka ni tosa vinaka talitunga na vaka rau kina buku ni lotu bula tolu ana lenga ravi tika ni vikim do ya Sanangori o nui taka ni tosa vinaka tika na vaka rau vakata mga kina vi buki raf bula vinaka sista sama tiko mai Sacramento e nai kawini kua senga tala ni ngula tawiti kina mo se sokuru ni bula vinaka mai na wuni vai lebu mai mba waka nuni vinaka tuka ni vikim do bada tunan raki mai Sanangori waka mbula tali tunga ni ve ilai tia tamai mbeka ke J Sili mbula vinaka J waka nuni vinaka tuka yani mbula vinaka Mondrau asena ni matei walu ke Mondrau na viotini mai Santa Rosa au nui takatalanga ni on rombulu vinaka tiko and kavi vinaka ni moni tenda indai to toka tunan raki be ke to na tomba levu San Francisco sureti kemni ni se amatik nga mai do ve toma ni tiko ani na non te wasini ngona vata na kavi ni kua na gele ke dava saratiko and na vitu na kaloko.
soli Melwakadu donu takano mulasu Darua sengani baby umakawatu Sengani uyelewa via via lebu Umbia no mugala kamono takina luvemu Luveida ruwa sanagarawa Kemui vola no gurosini asawa Sarawa monro takano muyala yala Isauni namu itobo Onatawan ro takarawa Loloma lebu etawa yala nirawa Maireila salini Luvebu o filimoni mata Narabi ko marutak di ko. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga lewo wakila. Wala ka? Kesa mani kadhibi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko nila reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kam tuwa ka tabi ah. Sa tumumantang na namun rangay siya nga tunang ng tutupepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawa nga nindu na nongu life insurance, ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sa may wagay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, and a kenay tuku-tuku mataylalay. Nungu chisu, nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu and a kawani bugululu we kemunda we California. Vima mani ruane kavi kina tolu and a single ewu ni lotilebu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Mbulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Hey, do ba katulog tiko? Do saya lo pala mo din ah. Sa permandangan to boli-boli, gaya o tali to ni stoa. Tolako. Sa niya ako na store, wala ka tungang ko maulimat. May binaka ni sa tukit sa ngaki na nagkatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga. Wala yung muli roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas sa gilay mo na bisi. Karatal mo na address. 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, sinom do boli-boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Atu raw talaga ni kota ni nomu ni boli-boli ke ba ni ti ko man na Marine se Sonoma County, kandendre nomu ni vila baki, vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matay lalay. Mauli mata. Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Yavalata, Deonangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Vitalono te kina na bika membaleta na nondong bula, may weira na kanandaw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Rangodan na bana kaloka na Via Avenue City, and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaywiti Amerika. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi ng dalos sa tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Wee! Nakaritoa sa wada badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani mandray pai kaya na bungatali. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
Ongo na Radio Bulan Dua San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Tatokana i tavi sero e ama e verto nai lau na kambu nindele kande ko te tingo me kanda na ngona ni sa sivi tongon wotonga rusanga buluka ono na miniti me vana ka loko e ka vinaka ni moni tiende ndai ni ka rusanga buluka tolu ni singa ni vula ko tova weke to e na vono livongo California sa mai singa tusi te toka weke mdo mai nonda waka nuni vinaka tiko ya ni mai teko vu vinaka tiko na nomu ni madhawa dua tale na madhawa bongo ke to singa teko vu teko ngo ni kua ka sa waka nuni vinaka tiko ya ni totoka tunan raki se mani a seiburubura davanga o ni se marau tiko mai kina na kabi vinaka ni kua au ke lani lewu sarna kai vital no taki tiko ia bermandanga ni o waka madhal takani na nungu waka sama me beleta na veka enda laku duruma tiko na ngonongo dona kana mile tiko nilingangu dena ndo mbeka na nungu silini wako mbeka mai mba se mai veye Veka mdo mai na vuni vai levu au ke lani levu sartunga na tandovu na viliniu e dhaka tiko mai sanangori waka nuni vena tiko ani veka mdo na venga ravi tiko na vuni vai levu mai mba waka nuni vena tiko ani ia
o kila ni ko tukuni tika lebo sar tikuna kaenda la ko duruma tikuna ngono goena ese burubura ndona ngono balabo mantangano ndava ka murre tiku mai nei valu mai Ukraine wat ke Rusia ya waka me sa ngone mai kada mbote tikino ngo nei valu mai Israel ya sa mai senga stotini lebo na kaenda rongo da me baleta nei valu ka ya tiku ya mai Ukraine ke Rusia ndona ngono balabo ya kongone ae sa baka menda sa baka na mata ke ditiko nda sa rai ke ditiko nda sar ke ditiko anda baka tunda linga tiko na bika ya ditiko en ya sei buru ya mai na toka lawe loma o bambota ni bunga tal nga bika nda tiko na wekanda benga rabitiko ya na peacekeeping force tiko sar tiko mai kene na ngonongo ka o kelani sanda na nguma tu tiko back nga en abi masulaki lebo sarana itala no enda rongo ditiko ndo na video mai saraba tiko na mataka ni kua. Quite interesting. Goindo na turanga ni balu mai Ingilandi sangai bakarita tiko koe na nona rai me baleta na bika ya tiko ya baleta ni tiko no tiko koe liba na kai ndo nda saraba tiko mai na news na media tiko no koe ni esenga soti ni do mai mboroi tiko na yalo ni beka ya dina tiko na vanua ya tiko kina na bibalo baluti bakambimbi tiko matanga ngoni nda bital no tingo na balu lebu ka ya tiko ngo mai Israel mai na toka lau loma ia au sanga tiko me una gaimbita da kiani na video ya me na vina kamenta na rongo da kede ia o te ogi baka sama tiko nungu lako tiko mai ni kua na nungu sasanga tiko mi wada mai bono ni da kadaka au baka rongo da tiko mai na news ankai au baka sama taka na madha sa o te warongo da talitunga ni tuku ni tiko ni na bono libongo California au sando tuku na baka libu talanga na tiki nongo ni California baka men dua tiko nga na matani tu baka taki koe ndina nga ni tiko na matani tu libongo Amerika ko buti tiko na matani tu libongo Amerika federal government here California and doangana state ka do tukuni tu California alone is like a country of its own doangana matani tu na kenando didi bakitu na bekai so na matani tu ka benga rabitiko and the state of California and on a state level evatiko ya o te sa geronga na madha sawati ni alako ya ni o na kovana ni bonongo California ni state of California tukuni ni alivisiko kwa Israeli na kena sa kadambote ni walu ngole ani kina na kovana Gavin Newsom leve siko kina levo sarna kena vital no va kai do ritiko tukuni ngori na nona sa sanga tinga ko mena roni tukuni baka me roni ndakani soli makatiko balata ni sa ro ritiko mengo na ngona ni na binding dingi na baki mayongo na binding dingi me balata na kena na presidente na bono libongo Amerika de na via tuo koya na via tutiko koya me balata na kena na binding dingi ni presidente ni baki mayongo na bono libongo Amerika eso era tukuni tiko ba ya sangele o libu era tukuna senga o koya na kovana ni bonongo ni state of California lako saranga koya baleta ni sa ni kilati ko koya kasava kan dina takitali tinga ni state of California elebundundua me elebunga o New York lebunga na state of New York lebundundua na Palestinians o era mai na era lako mai na mateni tu baka musulmani ni waso tia era lako mai na mateni tu baka musulmani era tiko mai New York lebundundo ya na bono lebungo Amerika ngai karu tiko ke California ya o era na lako mai na mateni tu baka Palestine Israeli the majority are here in California ya na vuna lako kino ko emili bisiko na madha sawati ya o tia sange lako tal tiko mai ni kua Tange rongo da talitiko ni ko sa tiko talomi China na ngonongo. Ge vakasama taka vidi dia kina vakasama ke vaka dando vaka murite ko mani tuku ni beka so ya tu ena vese burra ke na bono endo vaka tiko kina. O ka mimiti ko na bono lebongo California si America. Ge rongo da tiko ni ngona sarangango esa tiko talomai China na kova na ni bonongo California. Gavin Newsom na nona tiko bole age tuku ningo ko lako saranga ko ya senga ni lako ko na buku ni matani tu Amerika lako saranga ko na buku ngani state of California baleta ni na vitala noa ya na nonro isema saranga o California wat kena bonoli bo China ya ndakela tiko China bakami tuku ni tu ni ko na the worst enemy ni
Rani datu kuna na be matanitu lebu tale wakawonga o Rusia ke Irani ortona matanitu vai a wakamera tu towa te tiko ke China but ke wakainda wakamuria mai na we talanoa endo wakaidu rin e kona ngai tora rawa ni o China i tuku ni tiko waka it is the worst enemy of humanity Ia, ko ngau tukuna, ke wakainda ndo wakamuria na i tuku ni we se urura e rao ni kona tora rawa na dhawa i tuku ni tiki nea se dhawa e wakatoka i tiki no China me wātiko ia. Io, nangonongo i tiko kina mai China na kowana ni wanua lebu ngo California, sa ke tuku ni ono na korole lebu se na city lebu mai China na li visi ko tiko kino koe o katalitunga kina so na kornibuli toro dake so, se na university li visi ko tiko kino koe na wuku tiko ngani kena sangai tiko me waka vinakataki na global warming e ando na kai tuku ni tiko mai wakatalanga kina na kena buli na motoka waka me kuni na didi na benisini na motoka liva da ke la tiko ni California na nona wakatutu na nona sasanga talitunga na kovanongo mengei rono dolu tolu sanga bulu kalima na baki rono dolu tolu sanga bulu kalima me sa kota lindo na motoka waka vivia na benisini ina bono lebungo o California tono ko by 2035 na nona sasanga tiko koya me sana liba kede na motoka e vivi California ka woli taki talenga e na vonongo California. So ngana ka menda na wakamuritu wakabimbini da samitiko e na vono lebungo ka wakambuta na vinaka talenga viki mnina ndo se matuma e na vese burubura taliso viki mnina ndo se matuma inonda ando waka sama takilius tali kondo wase atali tungani wakalevu nangono se ngai tumba daka mekina ando wakarorongo wakalevu na richo ka ndo na programa ndo tali viau nongo do wakarongo de tiko na nongo burubura leilai kanto venga ravitiko kina wame o organisani ne veke mne na wakasamataka seo ni sa baurongoda o tina nona programa na turanga ya sama beauty kanda wame o organisani ni endo wase wakalewa ko endo levu na kaya wase tiko ya me baleta na veka ya tu se na vese burubura taliso do wakatoka itiko ya na nongo burubura leilai on diva ben ndona ngona ke wakambeka sona kena katkatoni makawa itu me rauni na gai wakataki ben na gai rongoda talitu na gai wakatoto watata kena veka sa ya tu na ngonongo koya ondo wase tiko ni kina na veka so ya tu na nitu na taini buruburongo ka rau talingani na soli waka sama tu veke muni se muni redo tu na veka ya tu ni sanongo veke mdona ndo se matiko me biti wakambi biti ko veke mdona se matiko mai na veka so na nonda veka so rau ni na wakuburu vitala no tu wakuburu waka sama tu Radio Bulan do vata sa wotongo tini ka vitu na miniti me vana ka loko vena ka wakalevu na se matiko mai na kavini kua ke wakasengi mataini ngono ni se mamikina kira-kira tunga kenge dotok na like ndo na share follow us subscribe tali tunga na nito YouTube channel na bibu kisar tiko bakalebu ka tiko na bakundui menangai dhaba tiko na mbaki ngoro nondolu rosanga bulu katolu mesa nando nan rau nondolu na leo ni vanua kenda na ito ke kanda sana sema rau tiko mai kina nonda vata vatongo na Radio Bulan do vata ndo talanga na kaubia wasi tiko yani na kena sami ito ya butaki tiko na wuli bosa wakawiti ia sanango kena tuku matela lai se matuk nga mai kena Radio Bulan do vata otungo tini ko ono na miniti me vana ka loko na sere kataravango no veva kambula tuku ni kina we kemdona se matuk mai na kavini kua Bula vinaka obi wasa ilangi anasa korita mana nimbula vinaka maramana ita lela lubu santende au nitaka ndio nimbula vinaka tiko wakatala kena ve Luis koroi tuida kau nimbula vinaka na sema tiko mai Serne Australia wakatala kena ve Kingsland vinaka wakalevu na sema tiko mai Pertania au bambota sa rainbow levu tiko mbaka ve kimdo wakatala kena ve Tamalesi bula vinaka ndau ve bakanduni vinaka tiko anda ve kimdo mai na Jet Set Town mai Nandi bula vinaka John Vonu vinaka na sema tiko mai Lisi Ulivi Tindrenre nimbula vinaka bula vinaka to our dear friend who tunes in from Kenya. Thank you for tuning in. Please share our page. Wakatala kena ve Wonia Roro Mate nimbula vinaka Takaya Walambati vinaka na sema tiko mai na kavini kua
Sime, vinaka na sema tiku mai rombula vinaka na vitukani mai Petaluma, wakati nga kina vinunia ranama, kikim do kia de sara na matabu vale ni sema, do sema tiku mai ngor mai New Zealandi. Dombula vinaka luke vatu ni tunga ungau, waka nuni vinaka tikani vikim ni na singili vunikua, wakati nga kina vi adura, Seru kasari ni mbolo vinaka adura vinaka wakalevu na sema tiku mai wele kutu wakadhabu tunanraki sanga ni mbadi miri tunalangi mesa nangori wakanuni vinaka talitengani vene la chileta na wangaliva aunitaka ni ndo mbolo vinaka tiku na city level San Francisco wakatalanga kina vi Steve Murphy na mboso level kendo na kauningan reva ni vi tartarani ke Steve Murphy wakanuni vinaka talitengani vi anti ane mbolo vinaka wakalevu na sema tiku mai na kavini kua ke kamni ke desar na sema tiku mai na vese burubura da vangau ni sema tiku mai kena wakambimbi talitengana vena no miongo ve laisani kian rambuka mbolo vinaka sani onutaka ni ondo mbolo vinaka tiku mai novato na kavi vinaka ni moni tiendendai. Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy sembang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko.
Keba kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taban ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos ni mbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May verata na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na vima maniona na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. Hai, Kemando makando tunga mai Viti. Sa waka matalaw na namando kobati. Sa lemo na Kemando tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Daw boleh mai we. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai we? Na maulimat wele. Daw ko na nonda business na ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa mai. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Kasar na. Paniray na tokongo. Nagkenay-ray-ray. Dua nga na rukun ibu ni kau. Dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonda programo baka madawa na toso ni ngauna. And vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simon na tinikantuwa na tinamniti may kiamo ni May Viti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco met kauti kanda bata man. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana mga biti mebakana kokonda. Lobong benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana po mga langi mebakana steak makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doy ni tiwa yan ang pani mandray pay kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavito sa ibabito tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongko na Radio Bulando Wata San Francisco. May kauti kanda vatamay.
Ena radio mulando vata na itavi seroea mai vekeri ndamundamu sa mai vando no kinongona kaloko ya kavitiko ni moni tive kito ena vado livongo California karusanga vula katolu ni singa ni vula kotoba moni madhao tikongo na ka wati ni singa ni vula kotoba vambote na madhao katumai endo wakana numitiko kina na Halloween o kelani lebu vera na ngone vera na tumbu karasa mai vakaitiko tikongo ena vado livongo Amerika ravaka lubeni lalaitiko sarana na mangusa tiko mbeka ngoa na kena wakarota ki tiko na non reisulu na ngone non reisulu
ka randa undara ni kornivuli se randa andara na singa na watu saranga ni singa ni vulo ko tabango na trick or treat ia endo na trunk or treat go membaliti irate ko nangwane irni tumbu karitiko na ya sanongo na South Bay vekem do na South Bay se amatika mai ona gai pakamadala takatiko yani se be na banua roni oni koter tokena nangwane that is safe senga ninda na nuingawanga tiko na nuingawanga tiko na bekai soe roni na yado me bakani daquela tu sanda dorongo tu e sona itala no ni bekai soe e ado tu bakambi ni nangone na bongi ni oti ni singa ni bulongo sen Halloween erando la koya ni merali ko tamai na chocolate trick or treat era la koya ni ngoni sala na bibo no ngai ratukina rangendo dartia ni na non risulu and bakaira na characters and bielalo erando talitaka wakana Superman ke na whatever it is erna viandara berandare ani tia sangendo rakota non roboket la lai se non basiket la lai merangendo le tuki ana bi matini katumba so mengendo solimena chocolate irna tuki ni vale era sanando waru takatalitunga na chocolate se na loli sonaka no ve kami de so era ni solitiko mai vira ngone e sonangona tu so ka ando tanituna non reinaki raunir na sulia mai so tale na kava kambimbitiko na vida na ambaki ongo sa vakandina takitiko na kena sato sa takitiko na wili ni tambangone kara vakalenga itiko na non rambula and na non ramai kanitiko so na klaindo ko ni kornivuli beira wakatunga na ireira ni loli se na chocolate yang gaindo beauty ni kena so tale na waini mate ni ve wakamate ni taki se na drugs se na ve kai so eroni na wakalenga irna ngone ko ya na kai do riba bita kitukina na ngona bangko na ngona ni Halloween ve irna ngone ya vekem do ni tumbu kando tiko boli na South Bay goendo na ngona do na bonoro ni ko ni kena wirna ngone ka roni ondo biko yani ena vakadhengo ni na senga ni dona kai roni na other way rambe bakako wase tiko ni go yana Halloween trick or treat and mother mengo yana trunk or treat and vakarombuka kabini vakarombuka and mother go au ngai wase tiko yani na keni tuku matela lai and non de wasini ngona ni rongo mai bal ni songo and dona ngona leka ngago so sibitongo na bai na tolu na miniti au kilana bunga ni dona na makitiko mai na bia kabini moniti do merongo di tiko kira na no de wasini ngona ni dawe kalawa ke Mrs. Titilia na itini ya ngona matangango se sasanga tiko kina Mrs. na itini me liso tale mai ando ngana ngande leka ela ko ni viti sa lista litiko mai ni kua buka lista litiko mai ni kua kanda na game beto mani talitiko and non de wasini ngona ni dawe kalawa and mother mai ngo na moniti and mother mai ngo wakadudi binaka tiko yani saving na bono ni sema tiko mai kina and kabi binaka ni moniti den dai usirat kam ni talitunga dona nanda bulang indo kai and ono na kaloko ke rono mai betal no tiko yani dona nungu kai ka samai roni kai ambaki sanga bulu dona bosa do tuko na nungu na ya sama yang baki sanga bulu tiko na bono livungo Amerika kau suretiko me kiro me betal no tu mandangane kavini ko me bakani lewer sa ngoli tiko mai sarmai tiko bu daka tiko ngoli tiko mai na green card dia na binaka menda na mai rongo da manda na noni bakamadala singa turanga ngona na ibola ni vakadiengu se sa retire sama vakadiengu tiko na nona daka na vida batana baki ke na kambani mai daka tiko na tambana mai venga rabi politiko kina ke na bika so samai maro takatiko ngo ko na ngone samai dengu tiki ngo na vida batana baki na nona suli tu na nona ngona mai venga ravitiko kina na kambani ka mai venga ravitiko kina ya na kena itala noa kena tuku matela la yo ya usret kemani ningi sema tinga mai na ono na kaloko kero na mai vital no tiko ni kina sibetong kono vai na 5 miniti na sera kataravang gono via vakambula tiko ni kina ve chochi sili ni mbulu vinaka vakatanga kina vendilesu
koe mai mbole, vinaka wakalevu na sema tiko mai, ane kawini kua, mbula vinaka Sister Joey Hudson, Sandendea, onu itaka niuni mbula vinaka tiko, mai Sacramento, wakatelanga kina vi mele, ki Harry, ndrombula vinaka mai nandawa, ke mdo ke Sara, na sema tiko ngori mai na ndrebula left, do mbula vinaka. Wakambula tali tingani vi Dasha Hidden Blood, mbula vinaka na itau, ni itaka niuni mbula vinaka tiko, wakatelanga kina vi Sister Ana Takayawa, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kawini kua, wakambula tiko ani vi ke mdo mai Nandi, wakatelanga kina vi Turanga Tau, ino ke ngarau ke mdo ke Sara, na sema tiko ngori mai Serne, wakambula tali tingani vi Pauliasi kani Veren, rombula vinaka mai Peraluma, wakatelanga kina vi Mr. Pete na itini, ke mdo ke Sara na sema tiko ngori mai Novato, anu itaka ni ando mbula vinaka tiko, wakatelanga kina vi Chone Mbatiwale, ni mbula Chone, mbula vinaka tumbui Grace, wakanuni vinaka tiko yani vi Kimni, wakatelanga kina vi Koini Raliko, ni mbula vinaka Koini, isa, tumani senga ni sota. Dombula mai Alaska. Sage mai wakarita ki tiko viau na Northern Lights kito a lakoveani na madhawea, sage reireani na vida na bongi na madha sautia, wakanuni vinaka tiko yani vi Kimdo, ada kawini kua. Sangatala ningule thavitikino Sarah Koroina Dhika, ni mbula vinaka Sarah, mbula vinaka Egi Naisa, vinaka wakalevu na sema tiko mai Lutoka. And kawini kua, via wakambula talitungani viki mundo, mbula vinaka Bill Vaningirniu, vinaka wakalevu na sema tiko mai, viki mundo ke Sara na sema tiko ngori mai Newtown, au nitaka ni ndo mbula vinaka tiko. Senraki wakama
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, ka tau Drena na te tū beto seaki, erto sa tū wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa Sara, we tartarangayani na taliboni diwa ndua ono, toluwa diwa ono, saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena gona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono, toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewaka suburi ani nanomu yaya. Mai na nono to stoa kena nomu mate ni katumba. Endona mate kuni tuwele wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana wea tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobira tiku na mate ngona hepatitis B. Ongo liwa kena na kena rao ni wetobi se na tobi kona mate ni nada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebe kontiko. Na wakani se musoti ni kene wakatakele kila se symptoms wakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono wakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituwa 51watolu sesi kobo na nono to website www.sfhepbfree.org. Ai, kemo to bakando tunga mai viti. Sa waka matalau na nomo to kovati. Sa lemo na kemo to tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenuribono kenambele. Pai, karek. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na Maulimat, wele. Dokona na nonda business na ngoli tau kei Amerika. Doku sa mai. Do mai volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Yavalata, Dionangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai veira na kenandau mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoven na bana kaloko na vika Avenue City and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. JJ's Food Shack. E tiku kevi kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talangana nono to specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kei na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may yata saray ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulan Duavata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani.
natangi sekarawa Kerea mo bosotiau Suba bakarua Nambola awan donuya Meu bakale suya tale Nomura rawali tukana Na utomo na yalomo Tatao na kabeyo Meu karona Sambaletiau que eu natangi sekarawa Kerea mo bosotiau que eu le suba bakarua Namula au donuya Meu bakale suya tale No murarawa Mai wendi tui rau mo ia kera tuni lau na makare and radio bulan dua vata ko tumai kira rangona ni sa sivatonga na vai na rusanga bulu ka 5 na miniti a ka vite ko ni mo niti ka rusanga bulu ka tolu ni singa ni bulu ko tava ba ka nuni bena ka tuku ani se venga na bono ni se amati ko mai kina na ka vini kua a ka ritunga ki singe mateni ngona no ni se mai nge waseto ngani na no to vata vata dua toka na like nge muri ke to tali tika mai follow us ka bakata nga kina na kena ngan drebitiko mo ni subscribe kena ni to YouTube channel Oyana Radio Bulan Dua Vata YouTube and prokaramo ke desara na vital no ke desara ndo ba kai dortiko ani no nonda iwasini ngono bata na be kabi endo le rongo di talitunga se raon yuni ngeli rongo vitiko and Radio Bulan Dua Vata na YouTube channel kelani ndo so tu sang ni dua e ngalala tu e na bana ya u me na rongo ke ditiko mai na be ka ke desara endo mai vital no te kitiko ani ba katangi te kitiko ani and nonda iwasini ngono bata na be kabi kongonea ange do bakararo te kitiko na be kemuni ke bakau ningi do beli rongoda li stan le vitala no so na be program so ni se kovayani na Radio Bulan Dua Vata YouTube channel wa bakamadala takatikonia ke bakau ni rei mai matali to ko bakali lai na nonda videos and itambo ni re te ko mengore bakame ni na re te ko mai na logo ni lo re tali tunga na ngu singeleti ke re te ko no ni ve so ti andando asenga ni ndondo ni undar mai na roka ka undar tingo ang wile da basaranga ni senga ni ndondo no me ndara mi mai na roka yan na lawangan ni Kakamuraki sen live streaming kau mani ngula da basar tunga ni ko undar tu mekina ko ya ni na ride ting mai bakame weird talk about kelai na non da video and na kavini ko ya senga na lenga daronga talemandani so na itukutuku kaya dara ti ko mai na non de wasiningo na ni rongo mai val ni songo and a Radio Bulan Dua Vata. Ongo na rongo may wala ni songo and a Radio Bulan Dua Vata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.
Pidangana i tukutuku e adoro tiko mai ana kawini kua mataini tukutuku vesu reti raramba tiko ani vesu reti raramba tiko ani ke na dua tali tiko na nonretu sasanga ni komuni lavo na Bulla Bay Volleyball Club. Bulla Bay Volleyball Club, wakarongorongo saratiko na Volleyball Club ngo ka totoka ni samai libu saratiko na ngone libu karangole tiko mai kar samai wakai tiko na bono libu ngo California wakambimbi tiko na East Bay kar samai dur tiko na isongo ngo na volleyball na Bulla Bay Volleyball Club nonreto sasanga tiko ni komuni labo ndo tali na fundraiser ngo ka wakai dur tiko na kawani singa ni bulan November. Kawani singa ni bulan November te kabutiko na 5 na kaloko na kawi ki na dona kaloko na matakali lai erto na wakai tawi tiko kina na bonga ke munia ke DJ Rons kana wakai tiko and Turf Bar. Wakai tiko na Turf Bar o na rua 522 Main Street Hayward. O kilani bunga beki amnioni sana kilavi nakatiko na vanoi tiko kino Hayward na East Bay rua 522 Main Street Hayward na ngai bitu kani na tikin duango na nonda bata me na rau kina beki amnioni na reida na namba ni telefoni ke na veka taliso na tikini singa na ngauna e wakai kina ke na address $5 na iduruduru $5 na iduruduru food provided buy drinks and grog. Koya. Na $5 o katiko kina na wakakavi ya me wakani sasanga tiko ni komuni lavongo ni nagevuli tingana me muni ngono ke na yang gonai $5 tiko na iduruduru na numa binaka tiko ya ni kawani singa ni bula November na bula saranga mayongo tuku kataraba membaleta tiko nga na kaua wakabadala takatiko yani weke mnikeda ni tumbu ni wakitiko na yasa waka South Bay California trunk or treat membalitir tiko na ngone rana biantaran beka na non resolution na non costume wakanda sakilaki ditu rawa ni rangole yani sio ni kotire yani kin Rua 5 Ludman Lane Millbrae Chapel Rua 5 Ludman Lane o yana wakaidur sartinga tiko na ono na kaloka ne kabi ni karombuka sarangango na ikarusa nga buluka vitu ni singa goena donga na kelkel ni motoka na ni lotu ni LDS na Rua 5 Ludman Lane na Millbrae bimba sa ito ka nga kin rarani wanga bukalibo na San Francisco International Airport tikabutiko na trunk or treat ongo ono na kaloko na kavi karau ni dana nuinde ni da koti ramai nangone me ramai ngande ramai vila samaki lebu nangito na baka rota kita litunga me balitir nangone karto kira-kira tunga mai na bita bata tiko na songkongo me balitir nangone me ranyo ni na ke rawan yun ngole ani na nomoni motoka na kena trunk se na boot ende ke latu ni ngele uku takatok nga me salabata tiko ke na trunk or treat Tuku kataraba vesu reti raramba talitunga yani go karusang bulka bitu ni singa membalata tiko nga na konferendi ni Bula Wakawati I still do marriage conference konferendi go na bakaidur tiko na bakarombuka ke na bakarowai sarangango bakarowai singa tampu karusang bulka bitu ni singa rusang bulka walu kene karusang bulka dio ni singa na moni madango kana bakaidur tiko na 272 North Bascom Avenue Erto mbiuta bata tiko na Living Waters International Christian Assembly dina nga ni senga ni nindaoka kede tiko na bisu ritingo senga ni due vakuai kina erto mbiuta bata tiko nga arto na konferendi ngo ka rosureti tiko kina na italatali rua ke na nonrondu Leoni Vale Pastor Moses and Catherine O'Connor ke Pastor Manasa ke Senimili Kolibuso na muni madhao sarangango na tikite Kena tuku matila lai ninge vetartareani na van 25 rua diwa vitu saivan dua diwa se ono 5 va vitu saiva walu au na bita talitungani na tikinduan goa na nonta bata ka sambigo tiane na madha sawati kyondi dalata sengana lenga na ge biu talitungani na kavini kuwa ni vetartareani ke to ame vetal no tika na madha sawati na bakarombo kana madha sawati ke bakani dalata na vetal no ya usrit kemni scroll sombu na nonta bata go se ninge siko batalinga ni na Radio Bulan do Vata YouTube channel tiko kenana ni to vetal no ke to ame vetal no tiko ke talatala Timothy ului bata ke randini talatala suli
ka wakatanga kino na dha ki na nona leoni vale ke toa me vital no tiko na madha sawa tina buku ni non rto waka rau tiko me mbaleta na konferendi ngo e na moni madha sarangango e rto waka rita ka tiko e senga ni ke wakai tiko na nomoni oso beka baka labo ni via ngole ani kina ni oso tiko tanre tiko beka baka lai na tuba baka labo senga na lenga ni vitar tareani rawa ni na ngole ngai ani kina tuku kataraba gona lotu ka non rito konferendi tiko beka na songo lotu na New Methodist USA. New Methodist USA e tiko buta ki tiko e na wakarawai ne katin ka walu ni singa ni bulo November ke ne ka rosanga bulu ni singa. Gona matai ni moni madhawa kana tiko buta ki tiko kena na lotungo e na tiko buta ki tiko mai Canada ana ka wakarawai ni katin ka walu ni singa ke na moni tine ka rosanga bulu ni singa ni bulo November ana wakaidhuri tiko kina ana Mitchell Community Fellowship, Winnipeg, Canada. O tio asa ngai toki sombo mai Sacramento, na ka rosanga bulu ka rua ni singa buke lulu na ka rosanga bulu ka rua ni singa ni bulo November. Ana wakaidhuri tikina na fellowship ke na Talanoa session with dinner and Yam Buffet and Grill, 4300 Florian Road, Sacramento. Sana ngai mai tini tiko na lotongo e na wakarawai ni ka rosanga bulu ka wani singa ke na iwa so tia wakarambuka ni ka rosanga bulu ka wani singa ke na wakarawai ni ka rosanga bulu ka 5 ni singa. Wakaidhuri tiko na Embassy Suite Hotel Conference 101 McKinney's Parkway, San Rafael. Kani tuku matela lai nengi vetartareani ke Senior Pastor Simeone Mbale e na taliboni Vandua Lima, Walu Wavitu, Tolu Rua Ono Lima, seu Senior Pastor Sabenada Tuibanga e na Vitu Saiba Vitu, Lima Diwa Saiba, Lima Ono. Na tikin dua talangago, sambi tiko yani e na nonta bata kana game tali tiko yani na kavini kua ve kemni na dalata se dren beka na nomini scroll sombo moni na reida na kena biu yani na mother sawati ona game tali tiko yani e na kavini kua me rawa ni na rara kena ve kemni moni reida na tuku matela lai so me belata na ve kai so e adara tiko mai me rongo tiko yani e na nonde rongo mai balni songo e na kavini kua tiko na nomondoi songo se mani davanga na nomondoi naki na usutu ni kiana mai duri tiko na nomondoi songo. Ni wakota mai ngoendo na ngoni sala roni na mai bebu ke tiko ni kiana na Radio Bulando Wata mai kadhiwake wale tiko yani sega ni na soma na kiana mai kadhiwake tiko yani. Kanga do kirei tiko yani nge wasi ato ngai yani na nondo tō wata. Nomondoi tuku do wakota mai Messenger roni mbiu ngā mai biau una buninda kua se na Messenger e na Radio Bulando Wata se ve pedeli na novo se ve tale mata kimbau yana ve ngoni sala soka raunio ni na wakota mai kina na nomondoi tuku ni sasanga davangado sasanga tikina se dava sa nomondoi tuba tiko member leta na nomondoi songo Radio Bulando Wata San Francisco me koti kenda wata tiko mai. Ongo nai rongo mai wala ni songo and a Radio Bulando Wata San Francisco me kauti kanda wata mai. Mai watonga e rua sanga bulu ka 5 na miniti me 5 na kaloko e na kabibina ka ni moni tendai ka no via wakambula tiko yani no sera kataravangove na ita Joshua Rokotino Kusinia. Nimbula binaka na ita waka bula tali tungani ve maramatau mai Serne Australia ma reda lalanga vesi anu itaka ni ando bula binaka tiko mai Serne waka nui ni binaka tiko yani waka talakina ve a kesa kuru matalamba ni bula binaka mai na Koronumbu House mai mba waka bula tali tungani ve Buki Raf ve Bill Waningir New ke kemdo ke desar mai Newtown bula binaka ndua waka nui ni binaka tiko yani kina nomu matabu bale waka talakina ve ira ke desar na ngone na kindergarten ni Mbulia rangande tiko e Kokoma totoka Kokoma Private Island Resort wakambimbi tingawe mai kangir new wakanuni vinaka tikani vikim dondua wakambula tali tingani vertono vitumbuni mai Mbulia ono kandavu wakatelanga kina veratoto junior nimbula vinaka wakanuni vinaka tiko yani vikim dona sema tiko mai ene kavini kuma ne asesa wakara rto sema sartinga mai mba non rto nraki tiko mbeka mai mba na kavini kua wakanuni vinaka tali
tangani ve Karleni Mulia Deva Bula Vinaka nei ta sandende au ni taka ni oni bula vinaka tiko vaka bula tali tangani ve tinai cho ke tinai line rom bula vinaka egi naisa ni bula vinaka vaka ni vinaka tali tangani ve komuni and I kavini kua ke komuni ke the sarna venga ravi tiko se mani tambana da ngani venga ravi ni venga ravi tikina na kavini kua ve kenta na mai venga ravi tu and pono le bungo Australia ve kem do talenga pono le bungo Amerika ve kem do talenga mai Australia New Zealand Canada venga na vanua ve kem do mai England bul venaka Midlands so ni taka ni oni bul venaka tiko ni taka talenga ni dan venga ravi tiko and na matan rendre ve kem do venga ravi tiko mai na nonda vanua lo mani viti na ve tambana ni venga ravi so vakambi miti ko na tambana ni matani tu so ni venga ravi tiko kina so na dona kango do vital no taki vakaliu vakame oni do mata rumbu tunga kere ni matan rendre tinga ravana no ni tavi and yalo vinaka me rau ni ra garavi tiko kina na leo ni vanua ka na viva kongeti tali tinga vira ndo tuku ni tu kelanda sega tu ni kilana kaira laku rumbu tu ira no ekanda sendu ngole mai me mai kerbe buke and visinga era ngole tiko me kina ke vakamanda ngai ko matan rendre tu ani anan solia vira ndo na bula levu o tonga rosa ngabulu ka rona miniti me vana kaloko me lima na kaloko and a radio bulando vata ndo bulu vena kanela langone ndo sarasara tiko ngori mai na Kokomo Island Resort. Found you, this new book. Yeah, bring it back to me. Found you, this new book. Yeah, bring it back to me. Ene ko hito toka, tukawa
Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singlebu se bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Main na menta tu ide ni ti, kena bagai singlebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nada masara mada may huli kina doon na life insurance policy may by Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil nito ta, nagkatil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara palilai. In time sarangan mai. So nanti warga tali tunda warga. Kuber tunggu. Kau saya lo bengo kami bilang tak. Nakamban bilang kang gua na heritage clinic. Ni, mau na bilang sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Wakatar tutur kena. Bahkan kena pepo work itu tak. Kami sumi. Nakila kena timber na faka. Sen tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kina kisi, mana marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki baik kabel pada waktu na insurance. Paya serangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga, so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba kiyote na polisi ngaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana baka lew fo mo na telefoni.
Teks mai kina was seva walu bandua tolu 85 ena kena itu matelelai. Bula binaka tini Matthew, misawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lelai. Yo leu kutaka pakatotolo, ni bernirto yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen kita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Binakasaraman dakilatiko. Maulimat, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 seva vitu tolu 5 vitu. Ena kena itu matelelai. Dendram beka nangola ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Radio bulando wata me kauti kanda wata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Au dau marau
Totoka nei tavi se roe mai vewa kamaro tai tuka ni kina weekend au Leah Osborne ko te tuka ani wakaiao na nonda wakana nanu e nei kawi wenaka ni moni tendendai sama in romo toka nei singa nei karusanga pulka tuli singa ni vula ko tawa na tamba lewungo San Francisco se venga na vanua o ni se amatiku mai kina and kawi ni kua o ni taka ni oni mbula wenaka tiko o ni taka talenga ni makari tuka ani na bioliwaliwa ni radio Bulandu Vata vura sai vura dawo di se amatiku mai kina wakanu ni wenaka katalitunga ni vikimuni au sura tikimuni ana ona na kaloko ni se matinga mai kira no mai vital no tiko kina kena ndona nonda vulangi ndokai ana kavi ni kua wa wakamadala takatiko yani sama yamba kisanga vulu tiko ana vano livungo Amerika ni ro vital no ni kua na ina kisaranga ni ro no mai vital no tiko ni kua ya mena soli wakasama tiko ve wakongeti talitunga vikimuni na singai yadabo mai kimuni na singai rawatambeka mai na no ni green card wakatanga kina vikimuni na sangai raumbe kong gona nom ni pepa ni samai ambaki vida tikumbeka na nom ni tikuvoli na vonongo Amerika sangai rau tingona pepa songa na ka kero na mai vital no tinga ni kina na buku ni dhaka ke na bimbi ni nonda tuba na nonda tuba na tiku ani na veka so member letter na nonda retirement sen na nonda sana adoba ni ngona sa senga kini ni rau ni dan dhaka so bekenda ya ando kai na retirement vatingo na ken imbali so bekenda da ronika mai biti dando kilangana bakiro 5.5 baki 5.5 ayana retirement age bekenda to mai biti baleta ni sa lewanga mai na matritu sa dava ikena no mudaka sa ko sarango sarani ko turna no milavo ia Santa lako me ke o yo madanga na nungu sango le me Amerika o sanga me tora rau tiko na imbale ni retirement na retirement ken imbale kina bunga veira na tu Amerika ka sama ibata litunga na nungu baka sama baleta nindange me rongoda ni sor sange baki tolu sanga bulu sor sange baki rosa kalima sara retire Dambe kene balembale sanga ni kene balembale ni sa vengo na non radaka retirement is all about money Keva kai sa tiko na ilavo rauni dakai niko sa dhaka tunga baleta niko tali taka na kai ko dhakava tiko sen matangali dhakava tiko sen nomu mbisi nisi mbeka o dhidu baki mbisi nisi tiko baleta niko tali taka ia senga ni baleta niko li dhaka tiko baleta niko ngandreva ma dhaka that you need to work yan imbale ni retirement kina bunga bekenda kanda samai libna kanda samai bulida ana bono libongo Amerika si Australia si New Zealand toto wata sarangai na retirement niko sa dhaka tiko baleta niko maro takatiko no dhaka tali takana no dhaka but not because you have to work so weekend da sana dhaka tinga baleta so mitiko na bili so mina rente ke wakanda sana sinli dhaka sa senga talangani na so mirao na bili ya senga ni roni to na kakina ni sa roni to retire so ngana kala like ro na me vital no takatiko ke na nonda bulagi ndokai na kabini kua na ono na kaloko au suretika mnimo ninga isema tinga mekina au tukuna tikani o se tikani na verto na ngone vuli verto na kindergarten mai buliar to lengande tiko na Kokomo Island Resort nongu ose tiko ani na sero sa vakatangi takani na sero sangi vakasama takalista lindon na dua ke vakasya matiko mai weke mundo mai Newtown goro ni numdo italo no talitinga vakasama takana vida sarna baki saotia se kongaya se baki sanga bulu saotia lako mai na dona tavali ngora se kala lair to se kima mi se kala lai kede do lako mai mbulia laka mai na sona ngona mai dakana voli dengar listale vati ngaya ya tavali ngo ko senge eroni ka senge ambaki vambeka ya do ke leitu be ke to mai mbulia o katalau vasingelevu vakakavi ika vasar tungaya na tavioka na ika katalau vasingelevu vakakavi ika o tia sange dorongona lako mai tavali ngo ko Aronio kai ke rovisi vitiku mbek gona tin ka limo mbek na mbaki ken tavali ngo se tin ka rona mbaki sa lako mai nir todo lako mai suva laka mai vale wikito ibatuanga o tia ona kilangan da sa kilatu na bulai suva
roni da tō tapu teke roni tō ngunu tipa ni keke na mataka leilai ngunu tipa ni keke tali na singe levu ngai ndo ya kabi nda ngai ndo waka kabi tu ngai ndo tu na waka kabi na kakana ndina beka na roun rau se na dava ngai nda ngai roni waka kabi tu kina iyo na mataka na singe levu nga veke nda tō na kila tiko na sami tu isuba ko ngai ato na ngunti na singe levu ngunti talangana ngunti na mataka ngunti talangana singe levu sange lako mai ndo na singe lako mai na tapalingungo orto lako mai mbulia orto lako mai sa singa vida na nei tutiko sa rongo di tapalingungo sa vadunru tiko ko binungu nei vadunru tiko ko binungu nei sa tarsana nungu nei na libni nona kat sa boleh ketal nilai mimi da se mimi da vikito mai mbulia na moku sa boleh ketal nilai moku o tapalingu tangi toka na tapalingo sa tereng serai nada be ko binakat nada be ko tangi taka chigo aba sarongo ko inana oye usa bia kana saranga yango sa baru te kitu mata na roni moli bata na pendiki ko idala sa tungo dibe ko na kakana nga sa tungo da wasini bia kana kina da mini bia kana kina ka ko mino ngoi mini kakana pa dunru toka na tapalingo gorto kitu sa virai sa barai toka no yo sa yo ko go mini kakana ubia kana na kakana orto sangai tarun ko na dava na kakana ka ko usabi kana tabio ko bia kanika go mini kakana bazari to ko ni sa wawalim beka no nga na ngunti chingo na mataka na singelevu na katalau na vaka singelevu da kila tu mai suva ngunuti ya na keto katalau va singelevu tiko na ngunuti panike ke se doni te dava nga da kavotona ngai ndole da ngana kana na kavi va tiko na yo ya na kaira va kila tu maru ta tu ngoni mai mbulia kara le sar tiko ko komo en kavi ni kua se na singelevu ni kua na nonra nganganji Panu ni vinaka te ane wiki mando na ngoani ndo le sar tunggor mai ko komo no itaka ni ndo na maro taka na no mando le sar tiko orto maro taka tal tunga na ngoani membuliani orto katalau vasigelevu vakakavi ikan bula vatake na tavioka wakanu ni vinaka te ane wiki mando na sema tiko mai na kavi ni ko bole vinaka marama tau bare da lalanga vesi wakanu ni vinaka te ane wiki mando mai Australia wakatalanga kina vi Tatiana Lopez Senga ni matata nei tala sarusa roni vande o takamata mai na kai balato ko mai o Tatiana bula vinaka apataya na reki ni bula vinaka mai na wamangi nan rongani bula vinaka wakanu ni vinaka te kani vikim do na toranga na marama tobu wakatalnga kina ve Aquila Konawuni ngolea ni bula vinaka Senga talani ngula dapat kena si Terry marama wakanu ni vinaka te kani vikim do mai American Samoa vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatalnga kina ve Melekoto ni bula vinaka tutu apenisa vatake kem do ke desar na venga rabi tengori na Orange Lounge wambota sana bola ketok mbeka ni songo na Orange Lounge mai Santa Rosa wakatelinga kina ve Naomi dau ni bula vinaka Naomi bula vinaka Torre Katinai kem do ke na sema tiko ngori mai na atu kuka onu taka ni bula vinaka tiko ndo bula vinaka Antonia Tuingali wakanu ni vinaka tiko yani ve kem do na tatanga tiko ngori mai Sacramento ke toranga tau unre onu taka ni on rombolo vinaka tiko o katang la kena ve varsity toranga bombolo vinaka sista buni wai wakanu ni vinaka tali tengani ve kemdo ni sa tiko mbeka ngosi tiko mbeka mai Hawaii wakatelinga kena ve Mr. Peter Neitini do bolo vinaka Minovato bolo vinaka Seli Tukana wakanu ni vinaka tikana ve kemdo Chelinda Kai wakatelinga kena ve Ana Tuivanga wakanu ni vinaka tikana ve kemni Randini na buku ni baka rautiko kena nomdo tu na bula maiongo senga talani ngula davi tikino Mels ke kemdo ke sarna sema tikongori mai City Level San Francisco ni bula binaka toranga nei ta Joshua Rokotunuku Tuinuku Senior ni taka ni bula binaka tiko wakatelanga kina vera Toto Junior binaka na sema tiko mai na Essa bakara maimba onu itaka ni ndo bula vinaka tiko na buni bai lebu maimba wakatelanga kina ve aporosa latina rani bula vinaka mai Delay toka bali lebu ndo bula vinaka wakatelanga kina ve lutu lemba vinaka wakalebu na sema tiko mai New Zealand na kavini kua na numero tiko ngayani na itauke na vonandi wakatelanga kina ve Melia and Mateo
Drombulan vinaka na siya matikongore may na government shipping may Walu Bay. Au nuitaka niya dombula vinaka tiko nuitaka talangan ito toka tunan raki ana korturanga suba. Radio Bulan 2 Vata San Francisco. Me kau tikanda vata tiko mai ni sa 7:05 ana 5 na meniti no menito kanigo una buninda koa. DJ Ben. Buka
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E lemo tu na bi matanggali life insurance e Amerika. Kaya mo talangan na kinaidu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang nitikan na mga binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na bunuole mo mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunday. O dawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na pangaleo fo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance.
na kamba ni dondo ngai do so mane claim and loma ni rosa ka bulu ka bane aua ke sa mani ada na lenga ki sa o ti ro na mbak siko na website ka to ngori si text by kina wasi no walu wandua tolu walu lima and na kena itu matay na Lincoln Heritage Life Insurance. Doon ba ka tatulot ko? Doon sa alam pala mo din Siyempre mantangan ito buli-buli, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini miya na stoa, wala ka tungang o maulimat. May binaka ni sa tukit sa ngaki na nakatungan reba, may palitan na natutoy lalako. May binakasar nga. Wala roti karibate ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba raw tubega kina do na ni matubale, senong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talaga ni kota en nomni boli ke ba mi tigo men na Marine se Sonoma County, kanda rendre nomni vila ba ki, vitar tarani kina namani taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kene tuku matay lalai. Mauli mata. 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemadawe California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene singlewu ni lotilewu be kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene Radio Bulando vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Senga dina ni kara rawan na vaka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kavaka mama tataka tuna bengaravi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda u rendre na tutu beto seaki. Erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nomni boli. Rawa sara. Witar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ikanalay waka sumburi ani nanong yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Ongo na Radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai.
Ena radio Bulan do Vata, mai verton na vonga ke lewa. Ena talano ni rosi ni na muka o ia sa mai voto kina go sivita kina go na 5. Ena rosa nga vula ka rua na beniti, a kavi vina ka ni moniti, and then daine ka rosa nga vula ka tolu ni singa ni vula ko toba. Wakanu ni vina ka tiko ya ni se vinga na vanua ni se amatiko mai kina, ena kavi vina ka ni kua singa levu mataka, bongi levu. Duindui tika na vanua enta se amatiko mai kina, duindui na singa, duindui talenga na ngauna. Ia, da wakawina vina ka tiko ni rawa, ni ndamai, verunga di ndama tiko rawa ni ndamai se amatiko ya ni kina nonda vata vatongo, na radio Bulan do Vata San Francisco me kauti kanda vata tiko mai. Au ke lani ndona kai vital no te kisara tingo, waka levu, ka bunga mbeka vikenda, en da kinro atakan, da kurumbu itaka tiko mbeka, na madha sawati, na itukutuku a mai rongo tiko mai na nonda vanua, o ya na bebe sawa ya tiko e na nonda matenitu. Palimendi ia do tale na itukutuku buta katakata se kei buta katakata ve kina sobe ke to so mbeka ve kimnio ni sana rei rongo ave tiko mai o ni ndo waka muria tiko mbeka waka boleka na veka soia ave tiko na nonda matenitu ka itukutuku ngai mai tore rau tiko na nongu mai waka wili ka tokaiani na nongu sanga tiko meu kila se dhavasarumante sa ia ave tiko kona numa menda mai veo se tiko mandangai na signi kona kavi ni koa ke wakambea ke sona kau ni kila tiko sanga ni kila ni wala mai o kila ni na sotal ngavi rera samba tiko mai ane kavi ni kua erna via kila tali tunga ia ndona kona kau o tuko ni tiko ana bebe sawa mai ave tiko ena nonda matenitu au kila ni wanga wikenda da maruta kana kena sama i vesau na velu taki ana matenitu da sama i maruta ka tiko ka salawata tiko kena waka nui ni na tosa vina ka tiko ni dana vei toko ni taka tiko na soli tiko na nonda vei toko ni kena matenitu ka sama i didi tiko ngo ia o tianga me visau tali tiko daka tiko na vei visau e na madha o sawati o ke la ni na sombeka vikenda se na bunga vikenda dana loma taratarata na dhavaμπeka e dhaka kena vaya na visau na vei talnoa e lako tiko ni sanga ni wakarongo takiani me wakana keni wakarau se me vei talnoa taki me wakana kene wakarau na kena sa mai na visau mai ave tiko o ia na ni tuko ni sana mai dengu tiko na nonda ndauni lawa na ndauni lawa mai vitie ka sana mai sosomi teke koe tiko o Mr. Filimoni Bosarongo ia o tia sange me laku tika ni so na vital no ni sang ni dondonu rtola tukuna talitinga mai rtona na dau ni lawa talitinga sen lo association ni sanga ni raton dua vata tiko ke na bebe sawe sama yado tiko ia me adho tiko mandanga mai na singi ni kua ia bakarita ke tiko mai na beba kandita ke tiko mai ronu kaini mai beba kandita ke tiko be kenda kede sara na itoke na kaibiti tambuiani na ibola se na nona mai bakarita ke tiko na ni waso te au mai wakarei takatiko na turanga na minista ni wika na nonda vanua Mr. Pio Tikondundua ni sana laki reidi talemada ena laki ndike bi talemada na wika na visa wa yado me wakana nona kerekereani na komanda ni Matevalu wakana na kerekereani tuku nini ambitani volovola ya ni okoa ni a senga beka ni do vata ke na visa wa me yado tiko ya me ndike bi talemada yo lako tiko vai ana bebo saki na be talanoa ka rauni ndakai ni ndanu indei tiko ni vai ani tarongi me vai ka sa wakarita ka se wakandita ka tiko mai na minister ni beka na nonda vanua sen na minister of home affairs o Mr. Pio Tikondundua ni na lako me na mesana laki ndo talamada na kena vi talanoa member leta tiko na nona sa mai dingita ki tiko se mai wakandabiri tali tiko Mr. Filimoni Bosarongo me sana dauni lawa si Attorney General yo tuko na mai yo Mr. na Commander ni Matevalu Major General Rochone Kaloniwai ni senga ni dua wata ke na na visa we sama yado tiko ya va tiko ya au ke lani o kenda kede na tu na nonda wakasama tu na nonda rai sandange mai tu tange mai wakarari tu tange mai na sarava tiko na vika sana mai yado tiko na nonda vanua donga na kai e votu me bio na nungu sarava tiko na 60 minutes na vida na madha o sawa tingo sember ni mai yado na visa ngo o sarava tiko ngai
wakawure wakasama wakaliwi au ko nana mami wasia mantangai ni angona nona na 60 minutes ke wakao ni rauni na sarava na kilana madha wa rua se madha tolu sawati a talno te kitukina aro mai interview te kitukina na dauni lawa na bono libongo Amerika Mr. Merrick Garland mai wakatarongi tiko koya na nona tore tiko ni tutu wakandauni lawa gonda gai vitalno tiko go na buku ni matani tu libongo Amerika da kela se mani yado na sei burubura dava na yaba bala yado na be sei burubura tali ser na renga mai ke na matani tu libongo Amerika ya sanga me batarongi te ngona ngona dauni lawa na 60 minutes na vida na madha sawati o koya tomando be bakarita kan ini anding ta kisaranga koya na singa batanga ka mai baka dortiko kina na kela na yaba bala karatu ya ni kine sora biela kibu bir takatiko na capital and ka ono ni singa ni bulo chune January nambaki rua sawotia ya sangai pakatarongi te ngona na turanga ngona ndoni lawa na bonole bongo Amerika Mr. Merrick Garland wakasama tango na nona oira karadhaka tiko na nona wakatule wa na turanga ngo si oira radhaka tiko as his employees rota tiko ni tini kandua nondolu 500 tini kandua nondolu 500 na oira karadhaka tiko and tampana ka vinga rabiti kini se veliu takitiko kina na Attorney General asa ge baktaru itiko no kwa nge itiko no kwa o kwa ka baktaru ko itiko balata na non robe maliwai kina presidenti Joe Biden bakada itiko na non robe maliwai ge balata ni o kwa ka bakanda beri kwa ya na tutu ya ge bakana ke kai ko bakarongoda na non robe tala no bakame tuku no tiko ya ni o kwa ka bitaru itiko ni se kwa interview takiko itiko ni ngono ko me senga soti ni vinaka senga soti ni ronika senga soti mbaka ni long vinaka tiko na non robe maliwai ke na presidenti ni bono libongo Amerika Joe Biden dinanga ni okoanga ka ndingi tiki koya biti koya tutu ya sange kaida buto koengo na nona isoni taro kwa sange tono kwa I work for the American people to ensure that we abide by the law senga tono kwa senga ni dhaka ya na buko na presidenti seo oira na sendua tale me lewa mai na nungu wakatulewa o eu dhaka saranga yau o waka muria saranga yau na lawa ko dhaka yau miu waka deitaka ni muri tiko ngā na lawa me waka na kene naki tiko no koe ni marutaka wakalibu na nona mai dhaka tiko na bono libongo Amerika baleta ni yana buna indu kina na bono libongo Amerika ke na ve mateni tu tali so tono koe rawa na tiko e babala na vi matani tu taliso na vi bonua leli bu taliso au ge bakasama taka o katali tinga kina na nonda bonua viti baleta ni oti ni so na pakatule wa ila kutunga mi baya e senga ni muringa na lawa tono ka na lawa e dondonu me na vidinga pakate ki koe and I am here tono ka utiko ngoe na nungu tutu wakandoni lawa meu na kila tiko ni tiko ngana lawa me bakana kene naki vasar tiko ngana kai bakarita ko koe ia o tia ngone mai adu tiko kina na vivi saungo e na nonda matini tu lakusar nungu bakasama na vika o bakarongo da tiko kamai wasi tiko na doni lawa e na bono libongo Amerika e dondonu beka nga me vaya dondonu beka nga me vaya I work for the American people to make sure that we abide by the law senga ni tono ko senga ni dhaka na buana presidenti se wa ndua tali na nungu usutu saranga ni dhaka ya me garaba ngana kena didi baki na kena didi ngana lawa wakate ki koya waka nui ni na klani lebu tal ngana bital noa ya tiko mai na tiko ya babala kena beka tali so and senga sotini da kelana kena ndina ia ko ngai anta sana waka nui tiko ngani na ke maniada na bisau me no nonto bono la mani viti na se mani bisau dava e na tutu dava ni na waka muri tiko ngana lawa me waka ni sa tiko ngana lawa tiko na doni lawa en donu back nga me na waka muri tinga ba ya me waka na kini na ke waka senga na bibi so tunga na bika en do bi en na numa nga me na bisau tanga waka tiki ko then it defeats the purpose of having a constitution sena nonda lawa au ni taka ni
Da sana be masula ki tunga me na tosa bina ki tunga na value taki na matini tuwo and da senge maro taka tikungo dangai dana be toko ni tiko ngā kina ia sa koa ngāia sa ngandre be tiko ngāi kia na masu. Na masu kei na masu. O tonga rusanga bula kawalu no miniti me ono na kaloko e na ono na kaloko me wakawa pakare taka tiko ni ana mai ndua tiko ani na nonda bulangin dokai e na kawini kua ki rona mai beital no tiko ani e na buku ngani wakana nanu me o ni wakaunge ti tiko, wakarara mata ki tiko we kiomnina sengai adhabu tiko mai na wanoli wango Amerika ka wakatala kina we kiomnina sangai rau tiko mbeka na nomini volatar ni dhaka rau tiko mbeka na green card ninge na nama ki tiko mai kina e ana ono na kaloko. Radio Mbulando Vata San Francisco me kouti kenda vata tiko mai na tavisera katarawangona we wakambula tiko ani kina we kiomdo ke de sara na nonguturanga marama na ita mai te levu, waka mbimbi teko wana nungu favorite turanga nei tā, Lasarusa toka e langi, wakatanga kina we tukiti we sikula ni Mbulavinaka, Mbulavinaka Solomon i turanga mai muri ke kimdo ke the sarna sema teko ngori, mai na Zion Shopping Center, mai tāwua, waka mbula talitunga ni we tawini sandiri, wuki raf Mbulavinaka sista, emaranandi, wakatanga kina we matelita seni kuradiri, we kimdo ndua, Mbulavinaka mai Newtown, Mbulavinaka nakamu, waka nuni vinaka tukani we kimdo ke the sarra mai Santa Rosa na wuvale ni Amelia Ndaveta ke Tandaveta wakatala kina ve Caroline Mulia Deva Mbulavinaka nei tā Mbulavinaka porosa la tena rā ke kimdo ke the sarra na sema tikongori mai ndelei toka vale levu na sinu wakatala kina ve Lutu Lamba ni Mbulavinaka kimdo ke the sarra na sema tikongori mai New Zealandi wakambula tikani kimdo na Tokei na vo Nandi wakatala kina ve Melia ke Mateo Ndrombula Vinaka, wakanuni Vinaka tukana vikemdo ke the sarna sema tikongori mai na government shipping mai Walu Bay onu takani tosa Vinaka tikona Vengaravi, tosa Vinaka talitungan kena totoka tunan raki vikemdo mai nonda. Namuni ke the sarango vikemdo ke the sarra kemni na vaka driver mini bus tikona mini van mai suba no sorry ni Mbula Vinaka.
Sangu yalo e mandila mburantina Wereni thola thokongu sikovia Nake yuali mengunda mpandania Oiko nganene inava mabonia Isamu mata enda uvotu na vina Lemui mali malinginda undivia Na lengundi na taudo kongu olia Ia oiko badalania Nadare inene mura Nadare inene mura Ela mai buile mura Nadare inene mura Nadare inene mura Ela mai buile mura Yavalata Deonangai Velata and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondon bula. Mai vei iranda Canada umai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promover na bana kaloka na vika vini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Beba kasar nga. Oni raido tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran nanti ngitaki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo Bangabadawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Beni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. And a veto koni ni Divine Group of Companies, Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulan Bata San Francisco met County Kanda Bataman.
Kone tawi se roea mai vertona Andrekana Serenade sa mai voto kina ngoi tini ka tolu na miniti me ono na ka loko e ka vitiku ni moni tiendendai nei ka rosanga vula ka tolu ni singa ni vula kotopa wakambula tali tuka ani veke mnina singa isama votiku mai ken dua tali na nande wasiningo na vata ne ka vinikua ke kauni adalata na e teke vuni porokaramu e ne ka vinikua senga na lenga ninge siko vayani na YouTube channel o yana Radio Mbulando vata e na YouTube ndo tiko kede kina na bi porokaramu kede sara do mai rongo di tukani e na via kavi. Me baka wa bakarita ka tukania ni sema tunga mai ono na kaloko ke rona mai betal no tukani kina ke na ndona nonda turang nonda vulang indo kai e na kavi ni kua ono senga ni via vakamadala teki kua iani na ngai vakamadala teki kua ngaiani na ono na kaloko. Ninge sema tunga mai kina ke rona mai betal no tunga e na kavi ni kua me baleta tukunga na dhaka na nonda ngoli tiku mai e na bonoli bungo Amerika sayamba ke sanga vulu na nono mai tiko boli Amerika na turanga ngo kana mai tal no tiko ani vekanda na kambani dava ya mai daka tukina ke na veka sa mai maro ta tiko me dava tiko mai singini kwa sa wili singa tiko ngo me sali retire se men sana laki vaka dengo sangai nganganji sana gai sar na kena levu to doko baleta ni sa mai o tivina kana nona ngona ni daka se na sana mai retire kina koya ninge sema tinga mai na loma ni vida na miniti mai ngona ono na kaloko kero na game vital no tiko ni kina Radio Mbulando vata sa votongo tini kandu na miniti me ono na kaloko eno ser katarava ngona via vakambula tiko kina vikimdrau na turanga vikimdrau na turanga nei tanro sema tiko mai vakatanga kina marama nei tambula binaka va vesikula vakatanga kina vela sarosa toke langi bula binaka tukiti vesikula senga tala ningula da bitukina rosa ratu bula binaka rendini wakanuni binaka tiko ana vikimdo mai Santa Rosa vakatanga kina vikimdo ke sarna sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center mai tavu bula binaka Solomon turanga mai muri vakatanga kina vitavini sandiri ni bula binaka sistavu ki raf ke Amaranandi matilita seni kuradiri wakanuni binaka tiko ana vikimni sista na vukuni venga ravitiko na dua tale na madhao ni daka venga ravitiko na madhango ni taka ni na tosa binaka tiko na nomini venga ravi semani venga na vanua ni venga ravitiko kena ni vili ni utiko kena ni ta ni utiko beka kena didi ni utiko na kavini kua singalevu ni kua mataka ni kua gome na nomini tiko na Radio Mbulando vata San Francisco. Duri mai gelere daru mai gati mama e batini wa bundaru suwa daru mai ba saraba abuso ni bio daru mai tu bio bato melani uri daru mai bola lua sagai babo chi sebo besu sebo le halua wali bata mai wai daru mai chi sara bagalua oli mai andua Sebu
Nanunguna Nanongula Pei con dia Nangitoka buki Turmai tumba Ikoraki iko Peli bakan tua Bereula Nawatiku Bangwa semana Mai biau Seda berdina Unina mudundu Karamudina Mainatani Tonggaru bei Tawaseri Jangan nibemu Ni bukan menuma Nabenga una Kasiviani Kamianu ni tanra Ambulakina Kamini logo Kavivi kumbuna Bereula Nawatiku Bangwa semana Mai biau Seda berdina Unina mudundu Karamudina Mainatani Tonggaru bei Tawaseri Bereula Nawatiku Bangwa semana Mai biau Seda berdina Unina mudundu Karamudina Mainatani Bereula Nawatiku Bangwa semana Mai biau Bereula Nawatiku Bereula Nawatiku Bereula Ana radio Bulan do vata nei talno ke Mereula ya sa mai voto kina go rona miniti me ono na kaloko e no ono na kaloko ni sema tinga mai ke rona mai ve talno tiko ni kina kena nonda bulang indo kai na kavini koa ana oti sarangango ni sana roni saravi ko talga mai ana mai talno takitinga ni na vika so la kudruma sena nona ila kala kumbeka nona tos na nona ngole mai na bonoli bungo Amerika na vida na mbak sa oti mateni ngona butuki Amerika mai kina me atawati ko mai ngo na bonu e sa mai tiko kina daka kena vika tale so na gai tal no ani vikenda me rauni na vakabure vaka sama tiko be vakarara mataki tiko be vakongeti talitunga ki vikenda na itoke kenda sangai ngole bo mai vikenda na sa mai tiko sa mai balabutokan na tiko ka nda sa mai rambe kana pepa sesenga so talanga na kaironi nda no buli de tiko mai kina au sereti ke mnimo ni se amutik nga mayo ya ndona ngona lek nga go do talemanda na nonda itavi seren do talemanda na nonda seren dan na bina numitiko ni kina kauna bia bakambula talituk nga bikem do na se amutik mai ne kabini kombula bina kapatay na reki una navarro bina kana se amutik mai bula bina kapoliasi kanivere kem do na se amutik ngori mai Petaluma no taka ni ndo bula bina katiko bakatanga kina vi sala sikitim bula bina kambu sala Kawakata nga kina ve kemdo na sema tikongori mai Santa Rosa, mai San Rafael, Petaluma, Novato, ve kemdo mai Sacramento. Wakanuni vinaka tikuani kawakambula talitungango ve naita fenim biu mai wai au ni takani nandona madha vinaka talanga ve kemdo sa mai oti na songo ando sa mai wakadiangu tiko na madha ngo da sa wakana mata talitukani ngo ke na ve songo talambeka so tu e matanda na vula kotobango sa wakarome dhava vula November, December, wakanuni vinaka tikuani na vukuni wakawakarau.
Toka nei tawi se roe ama i veratona dhau ni ndelai na kula sa tende talangana ngona tange merongo da tali tuka na tomon rato na dhorowau na kavi naka ni poni tende ndai ne karosinga vula katoli singa ni vula katoba radio mbulando vata San Francisco. Venaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua me wakawa wakaritaka tiko nia dua tiko na nonda vula ngindokai o di sana reidi koe tiko mai ngori ka maro taki ni ngalala tiko mai na nonda vula ngindokai na kavi ni kua Lama soli me kero mai bei talno tiko ani ka ustu tiko ani ni robi talno ango mena mai talno tiko mantangani ve kenda non sa mai balau sartoka na non mai tiko na vuno livungo Amerika non thaka ke na sotal na ka na via talno taka tiko ani ve kenda ve wase tiko ani ka tiko na baka nui ni na round ni na ve bakongeti ve bakararama taka tali tiko nga kina vunga be kianta bakambimbi be ni na senge yadabo mai na green card lottery ni sarota be kamai ni green card ni na senge sasanga tiko mo ni na bakale fomo mai na green card lottery ke ni beka na samai tiko sambalabu tiko beka ni tiko Amerika sange raum beka ngona pepa go so na kai na mai be bakongeti tiko ni kina be kianta nimbul benaka Mr. Kini Vorakitaki. Mula mina kauna, tau wambula tio ke menina waron tio mai na station ang na radio Mbulando Vata San Francisco. O wambula sartal nga kina ke meni mai viti na be mataturanga ni waron tio mai na via sana. Au ne dango kini, au ngoni rewa. E na koronu kuia wasu talangai reo na koron rekena. Pena kavalevu. O sana ke rau na ni roisema ni bekilai. Ni roisema ni bekilai ke Mr. Kini Vorakitaki ngo makawasara o kilau sengi ngone leo mai kero sabe que leito mai viti koe baka nrenre tu kina via na nungu kadivu koe tu na Mr. Kini Vorakitaki o ke tu kile koe na President Vorakitaki koe au sana kadivu koe tu kumandanga kina na President Vorakitaki sambalau sarangona au kirkero ni tal no takamandanga na ngono ni ado mikina mateni ngono ni ado mikina i Amerika ka ni sama yang baki vida tikongo ke na dhaka o ke la ni dona ngona maru taki bekim ni na ngona go ni sa mai retire sa dona ngona balabu no ni dhaka boli mai ke ro ni tal no takamandanga na no ni ado mai me ado tikongo menak eu ia do mikina bulo November ni tinkadi wa walu sanga bulu kawalu ani wati toka ndona embaki na kena turi bakuko na matintu ena walu sanga bulu kapitu au ya do mike no osa tava nrende singa mitu yabu ia kala na bunu mai modikina na osa tapa na rende. Au kila tiu na mateni ngona mo toki kina vanandua na vale na rumo solivea mo soma. E tevu nei sulva tonga i raba na kapet e senga ni mode. Sa tevu ya sanga wolong ngu wani sulu wani tawelu me ngu loko. Sanga indabo.
Ai bato kaya ando na ngon balapu me ada bani usaro ni polia rawa na nongui mode. Hana kandi ndi umesa tapa Ile butale na o sanga sarapa kuko mo meu marore nguila mal more ni volio yang dono motoka. Balikia kana na motoka na ngoni sali ibenge yaki. Ngandre bikina menda yandua. Sireni na para rabitu wana basi sana public transportation ngandre bali mana motoka usa sanga sana ngungu merondo ko motoka meroni ya nangai buat yo maya usa kila tika yo ni Amerika yo mali bangarando na job me buiti uda ke pakai lapo moro watakin na bula ya maya do ni tikina ya ondo no makamoe una amnestia da cabo president Reagan Ya siang baki dapa ya? Ana tin kadi walu sang bulka walu sa vo sara toka nga me songo. Tin kadi walu sang bulka walu. Yes. Kena bal na baki batanga ni ato mikina. Iyo. Ni walu sang bulka vitu na ku mai walu sang bulka walu ya. Ronald Reagan e presidente ko ngeda ka vendona amnesty. Vera na farm workers. Na legalize taki. Iyo na kay tukni be wi ko ni file tadal nga. Siang ni bero ya file. O falha o le interview eu ele sa soli menong work permit ele mai ele na immigration ele soli menong work permit au sa ngwele sarame o lusalme ke au sa vangar job ngita peda kana ngune ya rawa na nondalida ka nonda ID na social security na kana rawa para tigikenda au sa tal ni ngai wawa na ngono sarawati kinanong ku workers permit au sa tebu saranga na Pangara job. Iyo. Pangara job. O may tiko pa na so na orto may lumaniya, orto maruriyaw. Ibida na pupale. Sari tiko po lingango Amerika na iwira na pupale. Iya sa may kito biya kanindende sara. Ni orto may maruriyaw. Kilaki nung gumbula. Vai sondo tuko na sa may tuya po irua. Ayan nakasaya to biyo nung Iyo. O tarumada na numuni senge yado mai kela dona ka eu bat ker na nugu tokani kemen do vital no taka vakalewe de senge yado mai Amerika mo o taruma de vida manda na ilavo dia kota tiko mai no ni senge yado mai kina au sa yado mai na poti San Francisco ver tu na dablina yado tu immigration gori sa ndo na taro bio vida manda ni ilavo tungori viko eu sini barita ko eu na libuni labo bala libuni labo ko tu me ndana rawan sa bulungan ndo lai tikun ngutang o tu ku eu enough for the 2 weeks mero ti ngan almu rona mada bali nongu bisa sol maka o ngai tu me sabo ngai rona mada me expert la visa mo listale una bulon December o sangue da rome ke sa meni vatare mo kela Durumai. Iyo, onge kila dalang ngayon na iliu i San Francisco ni ya singe matay sarang ni ngono muni ngwala miki ni Amerika. Iyo. Seo ni asa ngolo ito mai. O sea, singe matay ni ngono. Bale onge yado na kaya da may biti na wala sa kabitu. Nakanga sange may veo ay muli aday ke. Usabang ngaran kila. Do tal matin tu mer do nang bulavo si daba meli buiti au. Pamimbig ba kay labo. Ano kung alam ay iyo si klatiko na immigration ni kenda to may oiran doli wargi kenda iro ni redi kenda sumutin ba ang goyo embaili lo tekitu na ida ke pana tambarua renda retira na durumay oiran dan liwaraka au sang tuni kilabando ay ya me adana ni ana tusi to ya may lo tuli na Thanksgiving oyo bata kena marama may pikti ke oni apot mkerle pikta may na tabalena ya do me na lo tuli na Thanksgiving Eau ngai kila kina yau ni au irong ora sasara jumida ke. Eau iliwe nangone ke mea me kina. Ngo sa seng sanda wawa tungai tumba. Ea na airport. Ia. Iwa kausat kuno tina nangone sa rau kina na nungu workers permit. Au sa kita kalana kena liu todo ko. Nindua na ngau na una. Ewa na nungu job. E vana nungu job ngo na lamin don mada e vati ko nungu job. O te ubo me na mataka na vitu kina tolu.
o le te bu ana mate ni job karo ni job mai na tolu ki na diwa ne ka tolu ni job mai na diwa ki na tini Tini na mataka. Sanga na tini tunga na boni Ndone aua. You're right, ndonga na aua. Amu sabata na laundry na apundali saba isulukina. Oi. Kaya mo sama kaya. Oi. Na vimboni. Kala nindangan reba ni labo na job da bang asil maybe o tora. Gane kabani job na warambu ko sanga indoro relief taka tuka ya wendua. Me ofo ka na weekend. Ako ay vaki na nunggu job na laman indua na madha wa vati ko ya. O ke lani bunga talanga vir na wekanda e watalitunga na ngonongo Right. Sa ia mai sa ia talanga na dakadaka. Indo na kabina ka ni sa liban da da sa kila na somi e na vana job ya. Yo no nunggu te hoiau. Mi mama roi. O sura ni banga tau tula ba wailoa na nunggu la wa talindo na kai sanga tuna ambete na viau. O sa marro sa nga marro. E totola ki na nungu wali ando nungu motoka. Na nungu marro nungu labo. Ken bale badam na balaw ningo na sangi ronyo ni wali ki na motoka. Bala sa wali chini daba na yamba ki na wala sa bulka diwa. O sara watin na motoka. Vida na wala. O sa piti o sara ne longo ne ngu katodo ko kinadada ko yung murawatang Kembali ni San Rey Barato may viti? Iyo, San Rey Barato may viti. Sanga tuna lay seni may viti. Yung dumatanga na kaya, biba kong get ito ko kinay. Wira na singi sa sanga tiko mingo, while waiting. Nila ko nila Bulin Rey Barawa. Bulin Rey Barawa. Bataya, kilamendo ko talingay vara rapida tiko. Watalendo na nonda pinakatamenda sanga na ilabo, nonda pinakatamenda rawa ilabo. Asana matini kando nduru menda da kaba menda Rey Barawa gai libu na job manda kona nonda na pingkarabi ngare biki na bali bu na Reyva iyo ngare biki na bali bu na Reyva indo na ka ondo tukuna bana maramangani nguti ubulingo tunu ko na kala na sa mikya ka oi como adopta kana style ni bulay ke Isiri no kota may na mo Fijian mentality mong ko dami ke mong mida ngo indo tani na matintu indo tani na the way they live their life indo tani may weekend ay iyo pero sa siyang mga indo iso na songo indo dako ondo sin loko ni kina bimbi veo no kumatabu vale o sankara mga no kumatabu vale iyo yan na puno sa mayado kina. Do na kawe warita kana veo nungo kana o nanungo retirement na bana kamba ni usada kada katikinungo semberin turulende bana nadak. Na matakasarang ende usanga imulisa ni takoya nungo na retirement. Na matakayan day kerong alibabi wetini sa lising takayan day. Yung kindadale ninge may banan doon na message ni kami nung telefon orto bikila yung dinaya si siyang iya sa vida namba kinano ni may dakada kana kamba ni sangi rita kinangko mianga chingo ni karosabul katulu ni ambaki rosabul katulu iyo rosabul katulu iya au na vina kata saranga muni talno takmanda na kamba ni dakada tikine ye nimbere durli stalmada na ken sami boli rano motoka o tia ni sangi dakada tu ya ni se durubu tukina dono tudo ako. Nanungo dadati kaya una, sa liado, sa wakasukay, sa dinaita kiba nanungo work permit. Uy. Iyo. Kaya doon na turani witi sali ang ko ya. O ko ang iba sala tekiyaw. Tuno ko lirida na loyango. Rida na loyango, o parita ka buwan, nada po ikosotawa iti ko nangonongo. O ngoli lirida na maramongo, na loya. O ko sangai tu kene vio indona ka kana o ko sangai voti nga indona ka moda ka na matintungo e sanga tu na kukua me na kautalebi me viko ke wakai ko na bakaidor o nada kana kon gaile bangara indu ele ni wonu ike wakamote ke ko na gaida ka banom pe sanga tal indona kuku itu bar matintu me na tarro bakina na kaya asara na kauda ka me ado mengo kasi
Tiko boleh ngayas aku na maramango. O isa ko esa ngaya. Iya. Iya. Kalau ngata ni o tio ni sale so tava em dua ka sa no ni ka sa tiko me ya me ata tio me gosa ba ki rosanga bulu ba ka dada. Right. Nom ro tiko bata boli mai. Ka sa pola ni sa sivia. Ko no ngonungi te buki na bana kamba ni mo dada ka. Sa kero sa no buale io. Kero vamos kero na dia sanga bulu ka 5. Ana ngon sat kun kini bia o sa sirani vako vo Italia na no mo work permit. Sanga tu no lo e vamos ta ndo kai bonongo. Ato ndo nga nangoni sala uroni rawata kina. O samani wasa wa. Io o sin kala ndo me ka me wa sianga se sianga. Io na ndo nang gitonduka wa pinakata mo da kaba. Awai bina kata merang ano nung pebonggoy didi. Kila siya talaga didi ba malua na kena sividi todo koron kila. Iya balat sarangan elon na usan dambe sarato ngakin na understanding ko ya. Iya. Kalau ngat sarni samai magdokona sa rea samai Rose, tiko bata biwati ni tiko me dava tu mengo. Bula manaka Michelle, thank you for tuning in. Thank you for sticking by him all these years. Na ayaw te mo ayaw na po nakiro vi kuni kini valimbulo ko na si valimbula. Ana po no kuni ko ikina. Ia sa wotia sa ngaiti ko o sa ambito yo na valimbula. O salida da sartu ayaw. Beriti ko pa na puno dada tiyo mo dada na county. Nung kita pa na county o to siya ito ng bus mera ponda na leni vanua. Nung job ya po na county. Yes, sembera niyo ni. Sembera, you're right. O sembera sampai te valimbula. Ya uli dada kabalili na pharmacy. Gayon doon na turang simbulo buli ngango siya nana tingango kana vidi dia ke nana turang uni sal todo ngango. O ko nga kila ni dada kina pharmacy. Sanga inganga o ko kileo bina mai vidi. Sanga inganga matu ko. Hey, na job da nada boda ka bigol meni pharmacy o sanga itu. Eu sanga tali kila wa malu no nga mo besuki ko mo besuko no namon. O ko ka sanga yo ndo uli wani mate. O uli wani mate bada pa ko sa torno na mai bina kana buli. O sanga indo tu kana nga mo bunwai. Ndo na mililita na wani mate ya. Ndo na mililita ya. So ngona bat don taba kurita ka sulebi. Asara na kauda ka tu eu. Oi. Kana ko sule me veo na dongo ni ada ni pharmacy ngor mo ko lile wata wini mate me kina. Yo tu ngor ni to pharmacy suli wini mate bana general hospital. Ka ngai chona general hospital. Asara na wini mate uli ti ko ni eu. Oi sandina. Right. Sa wati mai ka sangai o pangarawa yo na oi wato boleanga na Revenimbasi. Yan Revenimbasi ikia kai rawa sara non toso ke na mendalin Revenimbasi. Indunga na ka nangone sa tot kun mekina sa ora wertu accept ka nunggu walker ke so tangi tu no i kumara mole sangama ina no mo na mole ndambe ata no vitoro ni class B na DMV. Class B ni DMV Indonan raw na liwini taronga. Kena bale o ni kemni tuk ngabe kemni na lese ni kanda tora ke tungo. Na klasingor. O tiani sangili bale fomo balata ni velindre ni basi. Yer to sava kan donu ya mai na no ni bola kerkere sangai tu ni mai gela ko gele inda beda na no ni class B. Class B. Eso liana dia na class B ya. No linda mi kene unda me bakali mau sangai pasi. Wakasanta ni donan raw na iyo. Donan raw na taro. Na dabe bakabuna na no ni binakata mo ni bisa mai na no muni daka tiko na KMC mo ninguém toki in county na KMC é private Right, private. Ni mera KMC eu atu na post office. Oi. Post office ndambe ata talanga na kena Vitorongi. Nangono ndambe kena Vitorongi na teste. Ndambe kena Vitorongi bola ni kime milie bola kime lendono ndolo tama ni hall vai tamera kime ndambe kena. Ia na post office bina katanga ko endon rochin katolu na tamata.
Oi. Ke me minandame ke mbola katana dono dono. Ke msandame o ke ukina dala yo ni sa mini bola. You pass the test mo sangai me masa mai te mo bulida na da bai. Kena bali sanga ni rau. Sanga ni rau. Orto torsanga na ukila ni lili bu ke mai me paista na test but they take the top 113. Sanga tiko tali na elimination. Iyo sa paista ka mai na test roto solia. Sanga yo ka umele test ki na matamu. Test ki na no munrai tu ki na drugs sanga test ki na munrai ba. Nan riba na ngai tu ni mendan riba patanan riba na tu ngori na loriendo kota na ibola i posto vesike. Na onre ba indame tu esan mata bo kana lori mai viti. Esin tu esan mo yo onre ba indame esan mata. Patanan iyo. Ya, da sini vakasa mata katu. Dono. Ia na kartu sanga da kaporto bateni class. Orto vina katangan don rosin katon. Orto sin kala ko pasi, but you have to score the highest mark. Moro na ngai taurikina. Mo basuku-suku tak na luri arto umbita na 44 gallon drum. Orto ya tu no ikum sanga basuku-suku tak mo iko na. Awango, it'll take me the whole year. Ona siangan dongan. Ona sinipetong ando na rumia. Iyo mani ando ono upastak na tesor na asa na da physical. Oi. Na vi testo da korto soliera to. Neo fail, you're going home. Iyo sa mani ado to sa tero na post office sa tero na post office. Indo na kangayado. Indo na kai tu ni bio may olilo tu ni singatambo may olilo tu ni singatambo sangay tu ko na bio nung olilo nilot. Kano ko kini don't go postal. Ikena don't go postal le kai kilili wiki kai. Ni na batata na ulumo. Mata na pressure ni dakadaka. Mo kunili dakadaka na post office. No, postal ko ko liliwira endua do daka kina vivana. Ana nangono mantaga ko sana gi ba to mombula sare. Yana kasanga do ya dinia de mai vale. Dona mata tumbule buya. Kerondo mai tumbu vale va biotini. Baleta. Na presa solia mai viona dakadaka. Oi. Iyo. Yo kan palpal namni dakadaka na post office. Kamni koi bola saranga. Iyo. Eu ni sa koi bola tu yani. Kele ni sini mata viona na raki gen sa kundu. Kaya ondo no makayo na bulo November December na nguni raki kundu ke. O sa dili bata dio ne bola. Nona tau ni mera misani bil. Sa tau na langi sa bisa. Ongere bang kela sa te bunron na wai ni sala. Ongere bang ko re sona kabulula sa sibiteu sa ngai sar. O cha bang men rabakanga ni bola mai be ne bolongo sa lutu milinga ngu sa nunu na lingangu. Sa lutu lingangu sa ngai bang ni sala sa diri. Sangai bahasa rabatal tiani. Sini kila ni lutu milinga ngu. Eu ngo sa ngai litu mi ko ke mundo ne bola ndon me dilivata ki sa diri ngu. O sangali kuku mai. Iyo na puna usanga imbiti na post office mbatango ni esolia vali bubi na pressure. Iyo. Odai, nataka odai. Hindi na nindaridira na tombali tungai nguni salvi singa. Iya, kongo ne ai. Right. Ando na tata ko pina ka bakara ka boiran dawai. Mani. Hiyo eu recomenda ka Fernanda wa ni apply ta na post office but ai sinindo mai kaila ba kai bal ke o kaila tu mananga o kaila tunga ai sinindo itu ko ke me da mana dal me na dingo ti na ka sanga itu me ya ya sa witia sanga i sanga ngona na nambasi sinindo kla eu ngai envio me vana pepa we need bus drivers oi o apply sa tukunu ne via we are o linda bedana biturongi o sanga tum nangani kela na da bana eli bana tarotika bang o mene kutu me vina tarongo isin kela ka to kombaleta na basiga oi iyo unda me bali mo sanga pasi o sanga ngai ngwana i vertorto sanga solie vea una na buli o buli tiko eu me diwa na madawa nungu buli tiko sanga ni eu to lechin kavitu nande mi mas to le vida to na marama nungu politika wa eu sa dio na madawaya ke me miso mitiko
Na tio na mada ya ke misa Uli teu somi. because you've been an employee the very first day o le vale o form kina. You sa employment ni employee Employee. ni ka io. Yun Sa in tiku- reba nimbasi ya kian bambale sa daka tiko bina county da. Wakamo sa daka ba mata ni tu Right, mai viti namba si non na company. Ike ka na county. Na county e ke na watutu wategi Na mai maten viti tu, na tikina. Kela Sana- na koro non da tau ni kondo tukinongo ka o Santa Rosa o diso aya na koro. Na wakai sen mateo ngo ni chuga sen mateo na ni to ade ni county na tikina o sen mateo. Ni sosongo ni bata vida na koro sanga indo ni tikina. Sosongo ni bata vida na tau ni sanga indo na county. Na county ya sanga isongo ni bata na county sanga indo na state of California, state of Utah. Wakam Yeah. beka na city council na city may viti baka na sino Right, na Baya, sino nan dera, orta Nandera. me kando na tao na sino do na tao na dera merto sa sosongo ni bata gain do na tikina sendo na county. Yo ni o sa daka kia kini mbale o ni sa daka tiko o ni sa wili bo ni daka waka mata ni tu Dono. Io. Totoka. Libo na daka itu vi kenda mandana rata no na pepa mo iviti ko mandanga ikina tu na county, tu na city, tu na school district, e tu na tabungori na state, sanga tu na federal. Ngo ka vononi daka binaka enda toro kenda na kena benefit. Na kena maliaka. Ayo mandenda ina ngono sali sai ni taka kina na nungu. O ngandi tiungo me ata pasara ni karosa bul kawani bula. O se ngandi mo ni karosa bul karua ni singa ni bula o sevitamba. Ana barombo o sa te bungandi. Una ngandi tikungo ka me ata pasara na rosa bul kawani November. Ya so mi kia ditu. O so mi todo te ngo ba ka ngata ka tigo na na nomni nungu na ko votu ma andon mo ba ka ngata ka ngoni nungu vacation. Nungu ngandi o banga ta tungo me da rosa bul kawani November sanga uti kina bakundo ay sanga te bungo nei kana nungu retirement. Totoka. Iyo. Kena bal ni na kaya di na beba kong geti beira na no andar rasa mati ko mai se rangeli ronga da vital nongo ni kabi na kamer na sanga mera daka na mati ni tu na county se na state dona kana lebu ni daka itu o ke to manda konan de minim basingo se advertise te itu mene amba kisawati sa bola talita pa niyang pengo senga ina na binakatanga na hiring ngai tabeda ke orto sintunguni chiko hira na sa dabli sa ritaya balelili wiki min santindi ka kala sa do roti me nangonea sa do me nangonea pero mande binakati mo ada chiko me ada pasari karosa bulkaba ni November e binakato no kusupa ba siya oi iyo kala bakala umbalete ni sabo tu yana nomni singa ni nomni ngona san tondo nga merto no sulia nga mai mo san mo ni sana de sa ngai vato via orto na no to pa se via na karosa bulkaba na ngona sa de mukina orto merto ngai saintanga indona cheke baleta nang uno todo ko usaba nga tayo tingo kay but inisinwa ka nga ta orto ngai saintaka apart from Kabang no way no sinwa ka tayo na text do to review nang kay tuman nga rango iyo totoka. Oi, kena bal sa wating ko ang bakiri rosanga buluka 5. Rosabulka, going on 20 Rosabulka tol. Rosabulka tol na baki na nona sabi grabe boli mai ndreba nimbasi. Niro biba kong geti tiko edingo, bekem ni na sa tiko bekem ni na bola tara ni daka. Eno puno libong ko Amerika, ni bangara ni na puno ni daka baka mata ni tu, baletang one ay ni libu tiko na benefits itu kina. Ndo mantanga na benefit libong dondong goro ni daka na health insurance kila pateni to sa kila tu na no to bulo ke to ge health insurance ro ka kina na no munilo ni matabu vale dono rede mandangan ko kana nambasi be kerao o eu ni unre nambasi tiko o toto do no matabu vale e chigon to card ni bondom basi na card ngo e employee benefit family na employee orto na kada na bibulo to do ko e kuti men to kad e sini so mina ana kai suli ana kambani na county ya bondom basi seng ni so mi orto ke de na no ni le ni matabu vale pe ngo war ka chigo na nungu kad ngoni bondom basi me ada ban salinga ngu sereng
Oi. Na nungu kade ana ko tiu tiko ponta basi. E na lo mga ni nito county. But kila. I vital mentali da ka ni na sto na tabe nang kay tiu ngan county de tiu. Sabe hindi na saranga. Totoka. Sa daka mengo sampai turungo ndona ka nia talno takabio ndona ngone ya. Ni wakani daka ka mandana daka ngona revenue basi. Sona ngona kibni ngoleani. Boleh tengah ni sa boleh tambah kitu na damu ni na rosta. Yo ndi na ni na le ndambi tiko yo ni so mitunga na loma ni vida na ya waya. Aida, o sali na mitika eu sindole nungu taro. Ele bunga na nungu observation, ona observe taki ko toka. O sanga itege bu mo bulida baka malu a eso na ona kere mo banga taga soni lawaki na bosa lawaki erndo dakaba o buli me veira na satigo makawa. Ni lawaki rendo dakabo ira. O kema mi na bi ya vulato lindo dakana bid. Bide amo mo lewaki na dida bo vinakata mo dakaba na lo mani tolu na vula maingoka. Ya na lo me na bide sa tu saramik na kemo isau na singa da bo ofkina. E so vera na ni basingo o iko sanga da kai lavo e na overtime but any overtime e time and a half ya. Any overtime so vera toriko tolu sanga vula na na overtime a paycheck. Paycheck ando na madao si rona madao. Rona madao. Beside na no na regular one kona basanga bule awa ni rona madao but then sanga itol sanga bule na overtime. So overtime ya sa time and a half. Yes. Kembali sambu gongo benak saranga ya. Tamani gongo so vera kona koira na matay labo. Oira torati ko 6 figures a year ndone mbaki. Iyo. Era torati ubia usakela abango sako so ngome no nostale so. Mbetni bango ne uti oi kongano pakila na wale. Don vinaka. Ya o sena berningele maro takano na retirement sa uti ani biko. Se berni adoba ni no retirement ne. Kanji no tudo. Kala vea o sangere bulida toka sona karando da kabo oi karimange da kabango ka. Vea mbetni usandi ndike ana no seniority sa iko sa tosodake. Sa ni da ngona bid you go by seniority ya nakasanga ndo kaboyau ona pangaraya ke baka embuleti una diria ni ngono muli bid ni kina ona tora mo pangaraya na da beline da nongo kana na bonua erendo sianga kina ni bondom basina pasindia. Kembali dito nga ng basi. Dito nga ng basi, elala tu. Balata niyo ira na puno ya, ira na liyo ni puno ka, libo nga raba ka motoka. Yung nga dinita ka tu na puno ya, may vidi na kilachi ko na iponto sila yung so mikinon riba. Ese nga ni bakaki na ike. Ike ka, na kime miso, simala ni riba, kenro na ubisa, o ira na fireman. Oira na balo kime mene ni memi rita mene toto wata todo ko saritunga kira na visa kira na dombo kambuka okay mami nan rebini base toto wata todo na tu ni memi rita mena kalpus oi etiko na 401k oira ndo data kar kelave na kungoya non rita men o kito na kalpus ya ni sadi ditu ka sengo tu na nungu pasindia yo somi tinga at the end of the day una somi ena kengui so todo Kembali vangarati nga kemni na route senga nindo kina pasindia. Kembali didi sabto nga ya nanganganji saranga. Tamani nganganji oni saranga dia. Sanga itu turi mai nam etiko na microphone lo mani bais. O sanga itu soro bai ka leite indalo ko tama. Yo tondo ma urendo romo dia. Kanjin. Ya na kela na obe partanga vir na barong ti mai na kite sa o kito ni o volleyball na Lomani County o San Mateo no pangata ko ndona ndola ndona sende na musumo ibo ndona ndola ya ndona sende ana kengo sa yang ke baka samanta ga vida na milioni baka e volleyball ta ke na Lomani ndona singa toto mata o mo to singa na bas me una somi kung anong gawin na sa atin siya naman, may kuwanin doon ang kupasindiya. Yes, sa balap na ngayon na nabing karabiti ko kina, kasi kilabi na katonggo ko na nguni sala daba, na didi daba, e senga nindon doon e bondo kina. Yeah.
Haya o sarangaya. Sanga itiko I baldada ka itiko ira na extra board. Extra board ngo sanga tunindo na ka sindo na revivi. Pinakan dorong gibital no tak na extra board. Darong ada mande vida na itukutuku ni vevo lingoni ngai tomani taleani na nero. Vitala no na kavini kua ke Mr. Kini Ratulevu and Uku ngani dhaka soli vakasa mutunga yani samai ruasanga bulu katolu nembaki na nono bingarabi na tambana nimbasi na dabatale na Sam Trent and county is San Mateo County go indona county rongolebu toke California kar tiko kino ira raunin dakaira baki dhangera tiko and county go San Mateo geto mani tali tiko na nono vital no en dona ngona lek ngangonda rongo da mande ndona tuku ni beboli mai bertona Divine Food Market. E sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u dren na te tu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani ang taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay wang sumburi ni nanomu yaya may nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Yavalata Dionangai Velata and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai wei iran na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rongo na bana kaloka na vika Avenue City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Dendran beka na ngwala ni kibalilo te na buko ni oso pakadadaka. Sen rakin-rakitan baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bukululu bei Kemando e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti, and a radio bulandoa wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Nada masara manda mahulikin ang doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabito ni Agostita na 2022 o sanggir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So, nagkali wala ka tala tunta wala ka. Kubertungko. Saya lo wag dia ngopam binaktak. Nakambani binakangguan na heritage link. Ngono binakasarang saya katalinto na kaya wakatara tutu na kena. Taka na kena pepo wag dito ta. Kami somi nakilaw kena timber na taka. Iseng tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na maron kina ngona mojuri palimbula. Kakina kabra taka wando na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga so mo na-claim na naman ng usang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapol singgaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyang. Raw sar na bakalew po mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu bandu at tolu 85 na kena itutu ko matalalay. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani do itu na bundi ng dalo sa tabioka. Nakakana boka malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Nakarito sa wadha badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan ang pani mandray pai kay na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack, View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yung may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
Mai watongo e tini ka diona miniti me vitu na kaloko na kabe penaka ni moni tendendai ne karosa nga vulka tolu ni singa ni vuloko tawa waka mbula tuko yani we kamni na singa sema voti kumai ki na ndo tal no de wasi ningo no vata na kavi ni kua ke waka ni dalato mai na teke vodi no de program na kavi ni kua singa na lenga nenge sema tuko yani singa sikoba yani na radio mbula ndo vata na YouTube ke ranyo nige subscribe kina do makasare na ndo na bibu ke lewu tiko yana ni to sasanga tiko ni to wakana nanu tiko na radio bulan to vata menda gada wani na oti ni ambakengo sanda da batali tuka ni na dua na ndrau na undolu na ndau sema tiko mai ndo wakarorong tiko mai kina nonda vata vatongo na radio bulan to vata San Francisco ni rede tiko mengori na nonda bulan indo kai na kabini kuwa wakabini binaka tiko be Mr. Kini Ratu Lewu wara kitaki na nona mai loma soli ka rauni kiro mai betal no tiko ni kina na kabini kuwa wakaritaka tiko kuwa ni sa dengu tiko ngo tor tiko ngo na nona dengu na nona ngandi nona livi na ngo na rosa vulka tolu na mbaki na nona daka boli mai and Sam Trent so yana kambani ni mbasi and county San Mateo ka gose torti gose somitu matangani ngo na nona ngande o tia na karosa vulka bani singa ni November sana ngeli tiko weekend na nona sana tora na nona pakadiangu se na retirement koe kira me vital no tiko ni kina beba kungeti tali tunga yani le usare sa green card tiko mai ngono ngo le usare tiko Amerika sange rau na green card ngono bono e rau ni dan sanga menda na dure ni kina kira vital no tiko tuko na koe ni ndo talanga na tambano ngo ka le we rau ni na sanga tali tunga ni kina se dure ni kina na takadaka ka na wili tali tunga ni ko takadaka na county se na takadaka beka baka matani tu o ya na valimbula na county hospitals na vi valimbula ya i San Mateo vertou e tiko na General San Mateo General right San Mateo General San Mateo General ka bakarita ka tiko koe ni lewu na tonga sama iduru sar me daka tiko kia lewu sar na kaenda na matagali bibu ke so entang andreba ni na mai kunea ke baka ni daka wakamata ni tu roni ni we will say talemanda na tikino ya nura tuwe ira na extra body balada ka extra body ira ngo ka sanga tu no radivi oi o ira na kara ka ke baka Colin oya we no mataka indai Colin sick o extra body na ka ba na nungu ke baka sianga ni sa report ni ko na ngirima yo dispatch na tukuna na mu report time 11 am kay ni sa chin kando na kalo ko ay ko masalo rin endre mo no satu lo mani be dispatcher o tiasan tu na me dispatcher go take a seat lebonongo na ni everything is full swing class extra board na na tu na extra board full swing sa lele un extra board era tu iko me rone awa sa kadibo talo dispatcher have a nice day oi sa ole susaranga ipale na rone awa iko na somi na walu na awa kono menda miti ngana rone awa ongai mena chin kandua dona koloko sa tuna talo dispatcher have a nice day sa ko saranga ya you're done for the day sa ole stali vale yo ya ira daka tunde na kangari mina katoira o sim na kata motorendo na didi o na kata mo extra board oi kana balambale wakatau beira se wakatau beira oi veia balatanga news ondo leve e ona didi na un salambalo bungo conal camino come temo me delicity de Palo Alto bolir extra board ke maka era sota ka na solivei ko vitalio sa anda me makauti ka si anda me vo oi ni sa no mutan mai mo da cabanel camino o ko al camino endai oi e ona si mina kata mo extra board batau sa ngoni vina kata nada ka al camino santina ibu be lang serva begitu na tiri pon tutore na kalele ka nga chin korone miniti mai oiti pa wara talenda chin ngona talenda chin korone miniti mai wati nga yana no gudada o samen dame usada da ko sangare ke mundo sin klada bana buna e senga soni lebu kina na mai vite vina kata ongai na no mutikau rere rana no mbangai rane no na torani india maramani india na da ko eu sara sanga mu mateni toke mui mai viti mo bote na rarani takataka ngoka i orto sambo le lebu vina kasarto ka ngai loma ira na tonga
Ori na India mai viti. Oi, na India. Oi. To sambu le buina saranga. Oi. Na kai lama. Arto le vida to sarita. Se le bunga se robotiko. Eu to dongango sarita sa kora sangi ma sa oti. Sa indona kai viti tiko. Indona itu ke me tiko. But indona da vinaka. O pakadengo. Rona singa. E watobele na post office split shift. Split days off. Na singa tambu ke batat kindo tele na singa na loma ni madawa. Kembali sindroni do na vitaravi na no day off no mo singa right. Abu na balet e solive ira na seniority na day off in a post office. Ira tora barwa singa tambu. O ikonong kay buyan ona solive ko na singa tambu. But na post office na singa tambu song. So you don't work. But can every holiday, a public say federal, or you can off no other than a post office. But number says saying, you can 2 days off. Ukalulu to lebu say barwais ng tambo. Onga mi tali you work for 5 days, off for 2 days. Totoka bakoti, bakarita katiko niya kwenda niro sengete ko vital no niya ni lima, dampeta baka lima na vitorongi, doon raw na taroy. Nana vitarongi mero ni rawa takina na leiseni o tia sangeli tutale naka na matangali testale me na le indambeda na county mengi rawa takina me solikino buan na ibola me sa daka tunde na county na San Mateo na buku ni Driven Mbasi na Sam Trent ya upaka samataka na indona ka tukuna bia o indona nungululu baka daka na pida sarna baki sa oti o me daka tiko indona kambani ni security may sales boli takitiko berto gai tukuno kwento na kaurida beleta ni ali butalanga ni toke rami daka kina beleta na ngone sember kina na September 11th sember kina ya gai raw na daka bakani bakarita kai se raw na ke baka seng mantangana no social security number ese raw ngani daka kai en no matangali daka ya ang indora kai tukuno ko biam batani ali ni toke libu na turanga rami daka tikina ya anretikon baka security sangi tukuno ko una I realize one thing. I think you Fijians, you just like to take jobs that are laid back. You don't like to be challenged. Kila sabang kami tu kono mo ko o kim tu tomato bude satok. You just like the jobs. I realize that most of you people, it's just I think it's an honest observation. You just go for caregiving. Baleta ni ngona nga sa ndawakin na nangase, sa may welite ni nangase. You just sit and you watch TV all day. Or you just do, minor things. Yan na kahit kuno ko ay. Ni bakarita kami gorin na Driven Mbasi na vida bata na yawa na no moni na bulida na kind do no moni bulida o tiangali da kava na ken vitorongi bakatel mantanga ken na tambano vinga ravite kina na insurance ele bondo baka madala taka do ase ani veira sa sangit ko ne tul sa bul corona yawa na no mo na course ya sang o tia mo sangelin dambeda na ken vitorongi ya ele buni ngai dot kuno ngani ana tul sa bul corona wa baka me sa rayalo lele saranga ya vi baka lo lele te kitale na ken ngandre bi merna linda beda se merna li vuli da tali sona kai ya kero me vital no tikani na bi kani go na buku ngani ni ro vi ba ko ngetitiko da saya to mai no no li bungo Amerika kala dona bo sindu votu tinga me bi me samira no pula ye merra wa kali besar se dambe kana no munirai kandino todo na kala vi manda ili bunango no dorida ni tukuni veo sa na pepenikango na pakasama andu ya me veo kala un tipo me dona dada vinaka me ngai kina me lida ka baleta etiko na kena ni lewoti me na ngoni daka kaya etiko na kenisau Tina todo ko. Na wasata may mandindi o klatu na ne karosa bukaru ni singa ni bulan September. Ana singa warang buka. Ne singa libung goka. O ngale sareo be ngane go ngale na bali.
Orto timiki no koe na leni wale bendona maramatale, maraminamosi. O bang orto sana na tulungo karto bola ketiau o sana tuna bero to na kaya do endai. Nei tuku rongo minaka. Nei tuku rongo minaka. O nga sere na single le bulbulu. Beli sabi akana tiko. Bulbulu. O basar ngo birto. O buki ngamai. O basar ngo birto. Ende ngo sai o chochi nungu singni dadak. Basar ngo ko ngani ngo. Ha? O sa o saranga endai nungu dadak. Mi te buna madamingo. O sana ngandi tu me da basar bulo November. Hai tak tu bada ba. O nungu ngandi tu a orto somio tiko. Komite bunga na bulan September ada na bulan November to na somio tiko. Me ada bani sanga i woti bando wana kambani. Ni karo sabul kabani singa. Oh, sama la kasara. Gori santam beda bina sartula bango ko. Barta na nungu wasota bakandende. O sa torongo na buana. Dina to. O sa toro saratu ngango na buana. Ni ko ngani do bikemu do kana mi kerker ma sa tukuni virto menito mai viti. Nangonong ko sara paru kerker ini kini bikemu do belsa singa teliudadak. E te usara mai bikoya lo ai do bikemu do ne alo mutua. Ia. Endi na bekan go se senga. Endo na marama. Ndoro ke la roro na marama go ia ena buku ngani vital nova kai dori tingo. Sana tarma da ngani kina. Tuko no ko ni sa ko ada ka talanga na county. Tambana ni social services back social work ada ka talanga kina ko sa mai tor to kana non na bola ni dengu non na retirement and na vida na bula saúde. Sangue tuko no ko biau. Una o iau, e lebu dake nei lawa, o tora na vi madhawa, se na vi bula, na nongo sa me dengungo, me wakatoto watataki ke na klana tolu sanga bulu nemba ki na nona daka tumai na county. Endi na beka hasi senga. Eu na somongori. Batea endo na kairo ni na viva kung gate talinga, kila. Iyo. Na ke baka e vaya. Sandina, o sa senga ni vietoso. Wala satu kundi tiberto mai vi tiberto kani kerker. Ia senga e vango esa endina ni sana lebu talanga ia ko nga do kundi tu The grass is greener on the other side and so is the water bill Kanjina todo. Esa da tosa da kino kolo. Na kangone tali kina vi awe. Kala wada da tu nungu ya do mai da tu bana sona kambani. O sanga me rida parte solivike na na ibasala ni veo manda ni udada na county solivike na ngona kango na yado na no mu retirement na yado ni yado ke ka no mu medical ngai bata ke na no mu le matabu vale no mu retirement sanga itu kola kon da bondo basi wale sin dona kanda som ni to no gukado barta ngapin re basala indambe Kala eso na kabibina kina nandang bula ya do weekend ni nda posa to bandinde na kabinak. Ngoli may na kala na kinisa ya. Sure nda posa tuna kabinak kami ya to mi ndo na kada me kinisa. Di na todo ko. Hindi na todo sang ni nda bakatar tutu takana tikinoya na bosota bakandende sa may todo tokongo na buana na no na bosota tu mai ros ang bulu katolo na mbaki no na daka tiko mai na county na kambani nimbasi na Sam Trans kambani Kawengarabi and San Mateo County Beba kung geti tiko yani bekem ni na sa raw may na pepa sa may rawan elebo kilani sa tikongo Amerika sa vida na mbaki na nonda may tikongo sa ngi rawan beka ni volatar ni daka There's so many opportunities out there. Sanga ni kena kamenda may caregiving tinga. Endo tala na kaundo kaya na caregiving kilambalate ni rawa beira na ngole mai kara sanga ni baka pepa mai ra ngole saranga mai na sasanga saranga ni may rana bula meranga rabi na matabu vale mi biti. Baka da manda sulia mandanga bira na daka ba caregiving. Weekend to na sa tiko na nondo to ibola tarni daka balete ni lebu talito na tambanang goro nito sasanga ni kena sanga wala nga niyo ya. Gai tu na bekai so roni tongai baka namata tukina tongi nana maki tukina ni sa oti mai na yambaki to mai venga rabi tukina baka daka there's reward at the end na no retirement balate na ngona klau baka samataka ndo na pos begin with the end in mind ko sarangaya to daka tingungo yana lia do na ngona sana li utikina no to kokoa sa ngai vada batu na ngone aya na taru li bundundu sa bola kini me dava no dorongona na kaviniku ndo mbaka na kauni via wasia vera na sema tiku mai na kaviniku
Ona be vari tangana kila me baina ki nanda ngole me kiaka pikenda na sara nanda tabeli nanda pepa se dam tukun sara nanda tiko ike. So na work permit mantanga. Right, work permit mantanga. Sa rana work permit ya sa tandola viko e vida sanga bula matar kuruk. Me otuda ke krala kopa na bonoran kila no nambula kina nambula pakai labo manda ike na ilabo nga ke bakasinga ni labo sirin na kainda na rawat na kainda minakat and sira esanga ni raw menda na rawata sa chu ni labo boliango ongandi kya kala toko sona turang sa maira ke na ra beli nonda pepa patikena nonda sara toko vira tau tokon ratang sara do muria bolin do dakana na sevens. Dina. Rangoli Canada, rangoli Hong Kong, rangoli England. Ano barita ka ni kasati ko naman natatanga patake saraw ti ko na pepa saro ni dan dia may nandun matintu kinando tala matintu. Gay tabay da kibikenda may bitin na biti may nangol may kenda apply tanda visa. Ni sa okay po nongo nongol invitation tanda visa apply ta. Kapapa ko yung galing bala po na muti ko ibiti. Sangga apply tanda visa. Kaya nga di may. Sen walenga ningan diviti na via seguro taliso san dola tuna katumba ia konga ya na nomo na toso ke na nomo na dambito ngana bunon dambito kinanguri tiko saranga ingete nilinga muni tok sana vaka tau sartinga ve kiandai sana mai dabe tiko gona niro vitalanoa Vinaka wakalevu na sema tiko mai ke rome vital no tiko ningo ke President Kini Vorakitaki toranga ni rewa raunio ni nge vetar mai vateke koe ke manitu e sona vakatatarun beka ana buku ni ngoni saladava raunio ni na garakina na dakadaka wakamatani tu na county ni nge vetar mai raunio ni nge bola mai na neto messenger and na radio bulandu bata vinaka wakalevu na sema tiko mai na kabiniko vinaka wakalevu President Vorakitaki wakanuni vinaka ni na maru takatiko ni sana maru takatiko na nomuni ngande senga ni certo vakamuisi ulu tiko me vale atalindona talingana tikina ya sanda dia ngumai na taka ngai dava tu arto sana ngai metala leka tiko orto i vale sabi na kasara mo sa bangkar job tala sa libu na tala leka lo me vale yo yana retirement sana ngai lewato ko na dava yo na via daka sana ngai vakatau tu boa you're not working because you have to baleta ni you want to work o via la ko ya ni obeli da kabango sana ngai vakatau tu yang ona da retirement ka dono menda tono vital no tiko kina o ke da tona itokei sengo lenga ni weekend tona sa tiko go America weekend do telenga me bitin dona kaya dono menda tona vital no tiko kina ena wenga onai sa mai da tal tunga kina ne vital no sa vitun dono na kaloko and the radio bulando about San Francisco we na ka vakalevu na sema tiko mai ninguém não mais que tal tiko mai sema tal tiko mai ni wasi ningono vatanga na kavini mataka mai tomana tiko ni kina na venga ravio tupe ninguém não mais que mai ave que mni nada lata na niro vital no se na kena tiko buna niro vital no na kavini ko sura tiko mni ninguém sema tal tiko mai se subscribe yani se kova yani na radio bulando vata YouTube channel. Me dava na ngaunan dana ngai me verungo din domo tali tiko kina. Nomni to kani go una vuninda kua waka nuni venaka tiko ni na maroro i tiko nambula. Me dava na ngono ya ni te waka dengo tok manda. Entora ka ausaba ka nanda rubi wasi juga nungu ida utana bital ngona ngauna na sere. Sa dotu nga son tok. Pakai lala bo suri nungu ngabo ko boka. Bata pa ka sa mo lang dito nando dito ka. No dito ni sing lalo to sunod nga ko boka. So ba go sini na ket lalo talaga. Ni sambula binaka. Sama mai ka wasea ni na radio bulando mata San Francisco. Da rungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da wa Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai bei kema da wa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti